krom be na mo hwe bu krom date a me de je bosia wona ka se wo pe bosia no wono na ka se me nkwaje mfanya adwuma okay wase kwaje bosia na mfanya adwuma na me hwe nkra no mo ano okay enti bosia no bosia no ye gide bia me de adwuma enti me wo ana se scanner sign a short to oyensem enti me wie akra no ho ti kaka na o se me 25 million am kwaje ye okay say 25 million enti be mani ni me se kwaje 25 million ono na be enti ma ni dini wo mtina me de book na ba no okay enti adwuma be na wo de 25 million no kwaye na me ko fai materials na ba so no ko for de na ye tonton ni bi no na me ko fai Maa Akos so aso e anti me ko fai no 3 months ni on fa sika mele nkola no enti sika ni nyina ahye okay sika ni kwanya 3 months ni na me ni ma de enti minti minka da do fi se o ko fa ga no de se na me sini me ma o si hye ye no Maa Akos enti sa biem se bi kra abu so me nsia mu ni am ka se sika na ma no se bi o ble etre na bi afọ de sika na onya bi mai ba me de ni nya na nka me ha me because me na fofo na mo efolu krom ho no me ho kire me o mutimi eboabo a me nti se me nya sika na me twi o mo kan so stay na wo mo frɛ no kra tunufo bro foli brade wo ye nya na nka me hwɛ se nka okuboye ni kura mpo de wo bɔko no nka bro nya ble nko ade ko wa bɛhwɛ ne ma bro nya ble ofrɛ ne ma me ba na kwa me ka jense dada mama yale na me kuna katefo no kun o mume Maa Akos ntimi si won sumi no nko wo akofo oba na ma be kire oba na bro na o se me ma bo ne dia ne o se tu akotena oba ne fie ata no nka na pese ka ne tu afidie so na obi ahwe me ni ata no se ma bodam ti na ofolisi won pa bibie ma ene de nko obi ehu ata me so ye hu me enu mpo no nka se ahwe obi ane ne fie ahofe a Nyankopon de bo no me kuru wo mume no to no Maa Akos ba ma bia afọ ba wo yesie ba to no de o na dwen se me no obekumi Nyankopon kura nka mewu ai so kaso de o ye no Maa Akos nya sika nku na atwukum ni pa o so o se me de me twe sika wo no so no nya sika nku na atwukum ni pa hwase onu ukunu ti dem ha da ma wo waja no ma ho akotena wo yonko ba so atati kwa unu awo makoma fo obi papa nko ne baba akopɛ na ne papa wuo yaso obi Afrika mu si atade ne baade si ho meni ataya ku me phone ase o kata me se mimi kunu kwadwo fole se kofi fole no on fa ne nya hye ena mso ka bi se ena me so on fa ne nya hye ena me so me fa ne nya hye no de be ma ne gida so se me se me fa ne nya hye ata ne de o ka so on fa nya hye no de no ni anoma mpo he ne yam no ene de wo panu nti no enya so o tena ka sa ata abo ne pa o tu akotena ata fie sa na be ma bia fa mpena wo kumase ya esa mimi kunu fa me nya hye nti onya me na me nkome ba bi okay enti ayiro fori oyire de waka no adan na sempo wo ko baabi akwa ye adwuma mema de yenum say sometimes ya na ha mo twe fam kakra wo kwa akwatwe fam na wo ma wani emma wo yire ene wo maso o ka se menini ni so oboa kiremu menini ni so a sa baabi o de fire se me bo so me miensa bo so me nsi me mfasika mafi me hwe no oboa me dance ne razak no ne se razak do na be ko ho no ko ka kire no me de kwa wono so na bebo na mane no ono akro no kwasa akọ ka kire razak ne se wo de abo eti bo so me miensa na bo so me nsi asem no me ne nya dwen Maa Akos enti sika no sa wo bia sa wo de ba wo de ba na sen na wo de ba na edisa ya so sign the Akos sign the ene dwada sedankuto ene de ma ye Nyankopon no waye bio hey Akoma FM ane waye bi papa sense nyina ye koye ne yase aba no obi kra fiata no se o ye ko edwade bese abo ne adwuma afuo di nkra kama na so ene he woni pa kra ne da machiri namba bone nan woni pa kra ne da yare sabia yi wada yare sabia de mu odin papa ya waje ne ho ba bia enye yie na so ye bone nyina chi no wode yakọ sign de aba ye ka nyina ne se Yehowa asedanka wodi asedanka wodi ye yinidi na ye man so ye tuntum no ye kanfo no ye hye ne din kokro na ni monyam ye Nyankopon ye ohene ampa enu ti se sabre yi unso wa fidie no da Akoma 87.9 FM na utie ye waso wani wo bibia all the senses na ye adwuma na che se asedan kanyame wo hwe ye so e wo TV so onua TV Akoma FM TV na o se krom TV ni mienu nyina ye baako papa bi
TV Anastar TV Odo TV Kings TV wo hwe ye free ho anyame wo nhyira papa wo hwe Facebook Akoma 87.9 FM adawroma eya bomode ana shema ye wate ha manyame enke wakoma na ehye efa ema ye sanso ena wo hwe wo YouTube ye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM ebomba ko na eno so wo bomode ana wa hye ede amame menuanom doso monkoso na monhye emfama ye enawie fans of Akoma munsem fans of Maa Akos de Maa Akos great family menua Bible na genie was a happy home na mo share dia ma ye charity foundation me hunu say aduana ba brantie wo dia beto so was time so Akoma munsem time na so ena menua be ma Ebenezer Kwabena wono so dia beto so was time so ena Emmanuel Adams Chibia Mo Francis Wager menua be ma Akoma FM Bizarro mo wo mo so dia to so ma Joyce yo was yo Amsterdam free ene na brena so enu ti ba bia won wo bia na brena so wi asiatica wonum and 21st clinic is sciatica expert ayiko seasoning powder no an yedi best team ye nam ye duane ye bibia say me ball center malaria drug tatahwe 21st clinic ye ni Jeffy Company Limited cafe jimeso talala ball center chamfo bai was say no SSB sasabro agi waka ho na waka mpem was bra no trotro no mpene mu anwo esanse wonum ene ye no mpene nkase mu ayaresem expert medin e de Maa Akos every maba me producer Ishmael Haywood what amachi sapa pencil and Pastor Julius one also ewa na nekua koko wa ha evangelist so e wo fia say na fe social media na yaw na fe Beluchi ene obia wa ha ache sebre no na so ye de jumedie ebre wo yemra na ye ne ye maame bi na ni abre papa wiai ye no edin komo oba yemwa ha oba bwatma Bibi abakọ de na me ado me ho yo sabu atma Jesse Fidelia ni within no Cecilia entry okay mama Sisi awia yi yetie o we de me kuta bo ni bia me ni mi kunu no ho me kunu na kwofo oba ya wo bu mi kwasea na me se me de ba na maka bia mama na se kire se me kunu no me ne tena ho ache be mfie ba aduanan ene ya chiri me ne nete wa bebe di ma samusa me do ya me mu ano na jamete ho oya me mu ano mete ho afi me ni be ma kwaje prot awo kuro ba akoso efra ma ha me kwanta be ma ne kwaton prot no ya wa mama ne Akoma FM ejama anka samisa no ho me sa ne to na ma de me kase me kunu no mpe ma na mboa ope ma pa tembia wo de ma asem me kwaka no de me ntotwa me kwaka no de me ntokwa kwaka no de ba asem ni na ba me yem sei aferi atwa be me kwofo ba na me kwaka no ne me kwaka no ne me enti na sentem osa kwofo ba foforo me kwaka ye ne be me no ne me wo be man so oye yi asori kokko president frefo pa nyanche o we bi fo go so hwidiem ho na ne pani ne wo nti ye wo kurase ye fra osu nkwa dade aso aba ho ne ye wo ampa be men afei be men din samu a chese wuntimi hunu ya ene adai o ha no say enjua Akoma FM ene diani mi hu so mentiase na tie fonso ntiase ma hwe fonso ntiase oka be ma na fra wana me mfra me da ene ye nkwai mfra me da ye hu so wani abre pa enti be me ne be me ne ho afa be me so de a ma sam no ne me o so de ma sam one me be me me koka no ne me ntokwa me koka no ne me ntokwa afa de e ho ana sentem afa be me hey Ishmael ya ma me ni be hunu mic no yi wa jojo wo dabi wona ade wasem am wona ade wasem ne ba yo nti ye wose ada ye betina wo betina wei na me hwe wo san na afi de mesuma no me si ye mami ye mami me suma Akoma FM yankwai
Yanko point and sister and I'm in it. Menene to na ko fa wa ba na menene to na ko fa no kwa na wo ka me nti o ye menene to no a me ka se okoto prot no te prot no ton ye no na be me afi da no okoto prot edi ye okoto prot no bisa no ma wa anka hwe ankere me ana me say na asema woni me die die obi a me no abra ne yakoto fuo yakoto prot no asidan no watimi ato prot no die adai further one a job women na dem roof aye 21st clinic we one aye sciatica expert and nti bomodi ana hye ne so ema me minim am say be ma ne ye na dro wo ba bi owo no be ma na chichiri ye maami ya no be ma ya chichiri ye maami ya no ewo baby owo ne tia no ano aye de nti hye ne so ma me 21st clinic wo mo aye sciatica expert for ni ho sciatica yade no obetutu ase deku na ode amount eno nti hye ne so sa efama me afei yade bi a eha wo efri wuti nwi so edi kosu na ma reso na wa hye ne so ama me yade bi ani wa wontutu ase deku emfa ema wo emfidi akese ni nyina no wo mo ewo bi ewo 21st clinic 21st canteen 7 pepe na bono na aye ready na just ye di enkan do me market vitu den mu Kumasi Shonvasi so chafa radio sunyane techima go so say friend 0540 311 311 0540 311 Fidelia memo ha ya na ma yo na pom te say ma fa che onyame adu okay Fidelia awia yeti yo ma fa che we de me ba ya ye boko so nye boko sa me say me di kan we school 2016 na me wo 14 years na me fa da year say me so enti me san konkwo kire wo atobi ase RC enti me ko ye na me ko hia madam fu bi ne efre no momi na ne na ba wu ye na o say ye nko we keeping na me di na chi na me ne ko ye enti ye ko du ye no na me je hon madam fu ne be so me sa na o twe me na o say boy be sha de na me say edi ade na me be hwe enti me ko ye na de me ko gina boys be foam na o say boy me de na ba ena me say awode me aba sesey me kan say na boy say ma me enye hwe wo de ebra ne edi nkomo ena me koy na me ne kasa na o say opeme enti me fa me number ma na me say mini phone enti me fa me number ma no na o say and your boyfriend me see madam for ne phone so no makwa akwa me say me de me nti atobias na mo me fra kwa aduo ena be school wa atobias enti gise bia me wo school ma ena obetumi afre so school mu so de ye fa phone na enko ho ena me kan sa enti me kan na madam for ne say oh me de bebre no ene ye ko itim emu na me ko nya phone me sister bra me phone me sister de phone ne bra me no ena me friend no na me say mommy me nya phone no ti fa boy ne number ne mame ena o so be school ano aba beji ti me ko school mu no na me ko je boy ne number ma me ko je boy number me ne tina ya na me ko SS2 ye ko form 1 form 2 na nyin se bae me ntimi anko school mu biem ena me ka che boy ne se menyem ena o say me ma me mo fa beto eni mu ntimi ne me ma me na ma me adam for ba ko ne ye ko ye de ko to eni mu no so ne wofa ena ne wofa ne ma me no mba beji nyin se nti on beji ye no na de akwa ye ne se o mo be hwe me ma me ko hospital a metimi afre boy ne be 1 week me time to me pa ho ansa no di scanner ba mama ko hospital no enti san so agi se me to ano wo be metimi afre ne phone sana ne phone adum me wo fa twi kan ti me kwa me nya live fa na ma phone ofa ne kan ma ko si wo enti wan bra na wato ni pum na mitigate na no na me twen no ohun se me te ho ano wo mu na obe mu na sa ko pe me se obe this can be mama o mama kasi so 30 cedis 40 cedis no dey amame ma ti da ko me ko ne honom na ma ofa ile ba ko be kwa so nti o se me ntwa na so da bi me ko na o se me ko ma ofa na ile na so ni bi no wawo eti me ba na me nya 100 cedis e wo e form me nya na me beto me ne mani bi ena ma me sisa boy ni 100 cedis wo form ma pa chwa nya me na dia boa wo na asase de nya bi mpo ye kwa hi ma me nya 100 cedis wo form na ko to ne ma ni bi na ma me say ye nko bubuja na fa to de aka no ena me ne ma me ko janti me ma me bubuja na ye etwe ba wo bubuja na ye etwe ba sa ma ye hon so to nja bobo ya 1.2 bobo ya ru ne de 200 on so de 100 cedis ena ma me de so me de ko to ne ma na aka no eti me ko to ye no anche bia na wo ka me na me kwa wo so na ma me friend say omo de me aba hospital enti won bla ma me kan ye wansi ho ena ma me na de 100 cedis to enoma no ne de medini ade nyina ne life ni nyina ma me na tuai enti time ye be yimi ne sa friend say ye be yimi ti won send this car ena o se ye say ena me say aka 90 pesos na 1.5 o ka che me say menslessness ni nti so
o se me say nurse nti so na me mo ko se nti so hospital mampa chon na me say hospital na nya me ma me dia na nya papa dia eti enti me say nti so ho sa na me ka sa de kire no me ka na o send 2 million na che say ye fa 1.5 ni fentua na 500 na me be di fie 2 weeks scam ba wo friend na o se adwuma nye scan ni ho sa na February no mu na lockdown e ba ti lockdown de ba ye no na me friend say ye ni scan ti me say na on send yes ka o say soldiers for na ebron kofo nti won de wo mpie na soldiers for nkobo no na me ya je say sadia me amemo akwada sheche ni makọ akwa jiska fi se obu me kwase adodo ma me call ye no na o ma me 50 cedis na o de semina ni omo mada roba mu de bi na o de kan ho na me de ba afie eti me ba na papa bu fu ye na papa fe o ma me say na ne ba na frɛ me mama ba honom o ma me say ai me de magimi minim nyansa na me ma ba honom ama ne ba ni se ba abedi me nti na ma ba honom na papa nso di matem bia eti emu honom na papa sa frɛ ne say omo kan ne say omo de mbeko school time na menyim no omo ne omo fa ne ba ye no ka so omo de mbeko school nti no ne ofa me ofa ye say omo mbo letter to so no omo sensan say me wo hwia o de mbeko school no na ne ofa ne say omo to omo bo na awo ne ne hia nti me wo hwia omo de bebeko ma eti emu honom na papa frɛ ne say time aso say mbeko school no nti omo mbra na omo beka no omo fa mbeko school no ono so frɛ me ka che me say me ka che papa say ono ye school ni de wo nya enti no papa fa me nko sua adwuma na me say me so me ntimi kasa because me ka che say pese me ye soldier na say police enti no on boa me na me ka che say ono me manyim no san be ye me basa o ka che me say school ni de mekọ enti me nya abotre di musa na ye public lockdown na me ye imagine say me sa ko school no me ye imagine say me sa ko school no na me frɛ no ese me ko school enti won say ni bibi mbra ne fa nkoma wan fi me ti me bla ebufu na ofrɛ o ma me say ono na ne bra ba ko na boy ne ba ba gi nyinsen no eti se o ma amba me ye hunu de be ya o be fe nsu abo mu dua why na frɛ o mo kansa me bla me di na chi na frɛ o mo kansa asem de kire o mo me bra kansa asem no o ma me so bufu na so frɛ papa no so keka na age kire me papa mo so keka na age kire me papa mo no na papa ye na age say oni skenti me bla o sem bla mbla o fa me nkona kaka be benya bia no so dia support ma na because school dwa be senior high na me sa koi because na mo 1 year edu so mo ye registration me ko twa picture me tua o mo gigi ye 10 cedis me tua ye edu say ye ba be twa picture no na mistress ne say obobodin ti wa odin ka ho no on register ma obobodin na me din ka ho na de ben say me sesa me nyoma na ma sa ba fi na me sesa na odin ka ho na me din ka obobodin say obobodin na odin ka ho no on register so obobodin na me din ka ho na ya say de akwa ne say wo say me sa ba fi na mo say odin ka ho a ye register de ma sa menyim ye no ma nko school mu ho no ma fa me ho anko che say menyim nti no omo register me but na fia na wo ye anka wo say kro ma pa cha me wo ye no February na lockdown ne ba ye no nti e kwa ye say omo break lockdown na ka me sa akọ omo break ye na me ko tena mu a mistress ne say one register me na ma tena fia che mbapa mu nyina ko kan bia anye ye na me ba fie ti me ba fie na me ma me say me ko ye adwuma wo Pristia na ma me ko Pristia ko tena me sister ba ko nche wo Pristia na me ye adwuma na ti me guso a me ye adwuma na me wo hono ma no wa frɛ me kakra bia no wa frɛ me ofrɛ wo se de yan ma o ti me frɛ me sa me nya phone na me de me picture ko to Facebook me de ko to no hu ye no o ti me frɛ me sa na ka kyɛn sɛ hɛ no wan ha ma adwene na ta na me ho kyerɛ me no wan fi me ma ta ma be ko Pristia mu hono so no akra ne yale turo bi ma o mo se esoro ka akra no e ma ye de ne ko hospital me frɛ ne sɛ ye de akwa na ko contact government hospital ni age na to wo nti won bra na won be hwe akra ka kyerɛ me sɛ me de bia me nko na me ba yale nti no on fi me ma me mu nyina frɛ me ma me frɛ ne ma me ka kyerɛ ne sɛ wrong line na on de wonim no wrong line no ma frɛ si so na me ma me si yo wate eti me ma me ko ball me wo fa ba ko be 300 cedis na ye atwa hospital bill na time na me ko do yes no mo pa akra ni ntini di mo jesi ni so omo ye ya o ma nya ntini ni bi no omo ye o ma je say enya me ko top panie mbra ma panie me ko na me sika kuta me nyina 20 cedis me ko do panie so ba ko be 30 cedis na za panie me ensa me sika enso ba ko kora e wo se me to na ye say de wo se me da mani ba na me frɛ me ma me say ni say na esi no Sunday ono ka say ba o eti me frɛ boy na me bufu ni me ka ma aje no send 50 cedis o send 50 cedis na me say panie na ye me ensa na 90 cedis nti 50 cedis na enso ma na the phone na ma ne master won ne ye adwuma say ne master ne me nkasa ehona ne master ne be bisa me questions akase e na ade akwan ko hospital ye dey fa phone ko ma na esi ne nkasa ma ense wo mo keka che me ehona me bufu ye na me so me use phone nti me ju obi phone e wo hospital ehona me de frɛ ehona bufu na me kate call no nti me kate call na che bia na ma be no say
kwabra Japan wa send 40 cedis aka ho ntia 90 cedis nti wode kɔtɔ paneɛ no ma omo sa ma yɛkɔtɔ omo kyerɛ aduro sa ma yɛkɔtɔ 20 cedis ne nyina wantua 300 cedis ne pa kro simi ma me so den sɛ wɔgye nti no ma me afafo ma me afeska na amba ompene ma nansen ya me kɔ hospital ma ofofo nti me ma ne kɔ hospital yɛkɔ ba na me ba ne de menua ketewa fo na hyɛ nsuom menua ne sɛ wɔgye phone no sɛ wɔamfa phone na ama na ɔnte ase because boy na di na temu mle bi nti no ɔgye ne phone nti ɔsɛ boy ne tɔ ne phone ma no ma 300 cedis ne so yɛ nyame so wɔbɔ me nkwasi apre nu nti ɔsɛ ɔpɛ bibi de pata me ma mpa chomba ya ma asɛm ano no hey boy ne mpa bibi mpata wa hono bibi be no mpa mpata ho ma mpa chomba sɛ me sa mekɔtwɛ wasi ni sa hyem nti na ɔsɛ wɔtimi 30,000 nti ɔsɛ wɔtimi tua mu half okɔtwa wasi asan Mapa cho baby me ko bisaye me yamaje sen ka me ko start here free form 2 ma 3,000 me yamaje sen me say ko start here free form 2 na me ko bisaye almost 3,000 into 1 half na me am force na me pay half ni so na me fa nkokoto e ko tuya na wo se na wo ko akosra wadanfo e na wo ko hia boy no ma na me ko school JHS into madamfo ni ka se na ewu into ye nko wakeeping e ho na me de ko hia boy no wo se na ewu into mun ko wakeeping mampa shon o ka chem se me ma ye nko eyi ni tie ko ye no e na ni na wakeeping na se into ho na boy madamfo ni de boy ni ma me sabre na wo free fia ko wakeeping no woni ho amana na tifie mampa shon me ma me ne papa neti wo free fie tambe na wo ko wakeeping no ma me free fie be 6 me ko ma ankla mi dwane e na ko ye wo ta ko wakeeping mampa shon ai wo ta ko wakeeping wo ta ko clubs mampa shon dabi okay na wakeeping se wo ko na wo ba wo ma me mo nka hwenkyere ma me ba kwa me ntimi nko fie me tue ko tanya busua fie be se 1 week na me ma me na kasa aba se nya hwe me bla na me ba ko sa enye nti sa na tie wakeeping kwa chiri ho ma eye nanfo ene ani je na de me ko se wo ko school JHS2 na wotumi free fie mi ko wakeeping na wo maame obi ono papa wo bia antia no anse wasori mi ko wakeeping form 2 me ko me ankala wo mo mi dwane na ko ye se o ta ko ma me ko bia mi dwane e san se me ni menu aketewa me enu da dem enti se o mo da na me de matade akogu madamfo ni fie me ko school na ata matade a hye bag na me de ko enti me ko a time na ebo be 6 a ye didi awie na ye dware awie no me wo hro chance mu me didi awie na ma wo hro me chance mu no na me de sie valendem ho na me ko sina wo de sie valendem aya se wo ne nam ho wo dress nti na wo yiafa wo papa na wo maame ho na wo ko wakeeping no nti na wo feel sa wo ya wo mo ana Fidelia na feel sa ya maame ne papa ho Akoma FM ma ba so me na me ni se ewiase ani je na ye nyina ye gibi sa na ewiase ani je no ewiase ani je ne de he kire me bi ai na minya hunu bi Fide kire me bi ewiase ani je no ebi ti sai ma ebi ti say ye ko wakeeping sa metimi akobi e na edu Easter time so a e ya ye ko lake eno so metimi kobi moko dan wakeeping no ko ade na ya akoye wase baba cho ya ye ko sa moko sa e ba cho na me ma ne tata moto ntire me baba cho ni de dabi nti asa no nko anti no wadwane form 2 JHS wa bra wo tena fie sua de beye wo bo ngoma pa baba cho na minimade pa na minimade pa ena 15 disua no anya wai na wakeeping ase ena na akwa no akosa ukosa sa eno ape nti muko wakeeping na ya wo ba fie tambe ma metimiti na ho no ma bu akwa menya baabi nda na makoti na obi store ani metina ho sa madamfo na adori mi ko wakeeping say e bo be 3 ma hu ni biem etimiti wakeeping na say ye ho no so unya ka e kwa ne susu yesum timiti na ho ama ne bo be se 4 na metisi kwa so na me ba fie me ba me ntimi anko fie na mekoti na ma meketo aba ko nchen ye fe ne ma Lydia mekoti na ofie ho no timiti ho sa ebu wan ma no makopa me maame acho me de dwato akọ makopa maame acho osinya hwe me mbra fie ada se de mehwim me ko me ne ma na fofo ni pie sa me ba ni mani ko hwe nyina ye yellow wo hwe mu ko hen ma me ne me na fofo pie sa eno wakeeping na ba cho na ye wakeeping itimba na mentimi nko fie me ma me ba ye na obefa ade o ye dem ho eye odne ntade ni bibegu nti obefa ade oba ye na me ko to ani no se ei ama bo otunti de wani ko sua ye no na ade te wonom bese me akọ na me ko no aduro ma na se de sitie de wan hwe ya ubewu na ma me fa me na odi me ko ofie muko wakeeping no aya na mo ne me ma no de na mo ye ma me ko wakeeping ase a me say o sana be mata to ne de e ade ba ko ye metan ba me de ne say o mo sa me sabi na so mo bonyuma na me gina ona me tubi me de ano no ujire
mampa shon Fidelia menyini ma sa na tie me ko we keep na se a me ma be ma fa ne ho ntare me da ende ye metan kola on fa ne be ma ne metare woto ma da bia ne de me me twa won matade na no me ma no ma ene de me no matade no o mo twa no nti o mo de tare woto sa na sori na o mo de awura mu ma ba show me sa ba eno de woni sa wo hunu me hunu bi sa pen ba sa de me nye ba show ai wo hunu bi sa pen no hunu na etisan kyere me de ma ka de na hunu ye ma ataris men almost sa me na ofo ne sa obi okwa boy no etia ono so wa obetimi akoto na ha on besi a chene by sa de oya me de kula amenye me sana se be ma na ba me nchen ya fa ho se me gya ya sa no ana se me kwa ko jama dan fo ba oba anim na me ne na sa sa na me de atie sa na wo ya no so bia fa na de ne metare woto we keep na say na wo fie say se wo me go 20 years epo na menya 21 years me wo ye no epo na menya 18 menya 18 years epo wo me wo me first born no epo na menya 19 years o first born no ne de woni ayi kwabna Japan wo ye no okay enti ye hwe emre bi a wo ka se boko we keep ya wadamfo no edwa na 3 o'clock jani ja wo no fo say no go ma ono de ekrom ho anoti enti minim se wokoda yo se okọ ne boy nchen yo eno de mi ntimi hu no to na fo no mo boys mamba shon na ono so ne boy no de ma me na down for your friend Prince na ne boy no enti kwa mbe so no wadamfo no fa so de wo ema Japan ma tama ye koduru ho no na abobe fan say 11:30 to 12 enti na ye ginigina ho 11:30 to 12 na ye taban ma anajo 11:30 mamba shon to 12 pepa shon na mo da so wo wake up no ase na wo ma me no papa da Akoma FM kwai ma enti sata me gina ho sa na obai no se boy be shade e na oso me sa wanka bibia nche miti ye koduru na boys ne ye be se 4 ene gina ho enti omu gina ho nom ne na o ka se boy me de na bo na me se mommy wo de me aba sese e na o se boy we so no won komo na me se me de me mpesa ho no se ma me wo de anya hwe ba ne ndi nkomo e na me ko na me ndi nkomo na o se opeme o ka so opeme enti me fa me number na me se o me de me nkuta phone enti ne je se minya phone na ma je ne number enti minya phone na me je free madam phone ne wonom na me free na ma ne be ye mpena hwe ma make us say so mle bi na like omo tu ni free baby a watinti o kwata na down for nchen na me free school mu ba ho no me ba ho no ma anajo be se 10 number pen nim ho hwe na me free school buy anajo be se 10 na boy no nipa no net ne maame o be pam me free dem ho nipa na won net boy ne net no na boy ne ni dan ti o kwata na down for nchen boy dia he kwabena Japan no kwabena Japan no a wadamfo no your friends wadamfo no do me Japan your friends your friend Queen's na den na no your boy bra me kwache ode so your bass den of friend boy ma sa net ye na fo etimi ka so say boy bra be sha ade but wa bra we ye girl enti wo no adamfo no timi ka cha say boy bra be sha ade but wo so a wo ti wo ye girl wo wo afa kama wa basa bibia ye kama by your friend boy ma ba sha mo no bia na ba sha da bi wo jidi mo twetwe kakra wadamfo no won twi bi ma ba sha da bi so ye bi wa chedia e na minim by me hu ne sada because mo ye senior man for no your background na peka watareka no was ye senior man be ko so na your senior man for no mata high mamba sho me boy is hard ma me hu ne sada se no ye bi esie dia na me ni because na me ni nti kro ba ko sie ko school ma ene ye ndamfo ba ye bedu fie dia otini krom na me so mitimi krom nti no so ye bi dia ende mi hu no ojina say mamba sho wa esi a wa wie last year pa sho wanyem wanwo wono ode ukoma wo bie no wono na anyem wanwo wonwo abrabo ese wotimi wie ni school meboa okay enti Japan ya wadamfo idi ukoma no na woni dan yenhwe ma ba sho no ni dan so de me ko ye ko na down for ba ko dem enti meti ho no na me she me Friday we na meti ho sa na down for ne ma me wura mu no se ma me ufin na me se pa che me fa kwa du no se o ye de wa na me se pa che me ba kwa be Japan ho e no se oni dan ti so lipie o ka sa me so lipie no me sorry ye ma no kwasem na ade asa me ni ba bi a me fa na bo say be 11 9 10 mu ho no because me free school manu rate me bedu ma me do one time me ba ya so koto aduane abra me ya na boy ne ma me so be si na chi no enti na mete o ma to wa afafie na mete wo na nim ho mete ho saa na me hu se boy bi ba boy ni do no boy ni nimme ese ni bi ni mete wo twa mu no anje na hu se boy ne saa ne kwabra Japan na eba obai na obepa ma cho no se enye hwe me sorry be se me nko no ko ja me kwan na ko ja me kwan na me ba efie na sa na jo 10 no na wo she Friday we no na wo free school mu na eba ya na man pa sha na me free school mu na eba woni Japan twempra na ye
JHS anase SHS ma no ye JHS and a Friday when a show ma ye start free JHS and I me do maybe ko SS2 no and I me de nyem ye oh to one in the tremplana from JHS2 and I call 3 and I the quattro ye and I call SS and I still not that son no SS now call ye good what say no ade wo kokoda na danfo fie because no oni die enti wadanfo introduce wo de ma Japan no first day he no ade wo die ma first day de me ne na anko baabia ye kwa ye mu cheche be se 4 months time asana me nyafo na me kwa kwaje ne number friend first day ne de me ne na anko baabia enti he na no ade kokoda because no oni die ma sata me de na me nim baabia oda ba me gidi se no na danfo na na te dan ba ku enti na danfo ne dem na no ade kokoda but wo de wodi me say ye Japan ne die and what do ma wan kan che me say enye ne dan no so omumienu ne han dan ti eche ya ma me ne be pamo me no na me hu say enye ne dan say enye ne dan ti wo say enye ne dan no e di asem na aka kire no ma me hu say enye ne dan na me ka kire ne say wada da me fi say wan kan no kra nche me ono oba tie o say o ma ne hunu bibia e wo ho bia e na o say o enye sa na tie na ne ono ne maame keto wa abroche no besi dan ma omuna akasakasa bi siye ene ma maame ne ka se on free fee ho ene o free fee onum na obosie wona dan fo ni chenti enye se bia ode no ode intro bi asie mi ti no opa me che o me fa nche no na de che no onye fie ono onye fie be se Japan ma sa time no wo be say 24 years no be 24 ene na won so wo 18 okay enti yen hwe ono na sabre no uko school enti na u pe se wo man pacho da bi me ka che no kwa se o ma yen sai no na obdi ka ma me 100 cedis se me fa konkɔ sai ne enti ye kokodru honom no me kodru ye na me se da bi ase me sa bo hu me ko madam fu bi nche madam fu ne ka se obetimi edi manima me yakonti me kodru na ase ma sa bo hu but still na o try sen ka me sai no na me ma me mu hu na ebe ya se na me se o da bi enti me te honom sa da kono no ka sa from no say enye hwe member fie se me se me nse ne dia member fie fi se e ba sa no me na me wona fo so be bia because school no me free fie ko me na fo ne che se be ya me ma me ne papa hu no ho hwe e ko na fo no nka o mu huru nyin se no ho hwe ti ko be hu na ne se wawo ma ba cho me ma je se nka me sei ni wia na ma ba fie se be ya papa ne ma me hu se na me nyim now you're the student and aboda ma na me ye boda now you're boda enti nyin se na nko se no se fedru ne nom e ko twadru na se ko hospital ne yanyi ma odika ba me 100 cedis se odi beka ho na me de kwa akota edru na wanom wo fa ko twadru ne nom ana won ne de o ma na nyisu wa mo ne ho ban Fidelia ada na mushia no wan kan chen so o mo ho ban because wo ko school na wo twempra ho pese obanyem ma ba cho nye bibia wa nyisu condom da e ba cho da wo na won so wan twon to ama ensu na ngufo ba cho da wo jigum ma ba cho Akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumade no no an yaguso ede ma wo enne ayadwada na chane soma me say yeto aso no komo na yoda hu aha yeto aso no rock ekre kilometer de wonom na de pakum ba ye pakum de he emema no no ma na bibia kokulu yode ama wonom ene yeta aso de papa me say wada enna na ma no enwu say rock ekre ka hunu say meme esisi ma ene omo bre ma bia no ne janike 442 enu ti be ma no pakum na ma no janike 442 no omo koshia wotum sampa bibia yakwete penkoro wobi antumi mbro no yonko ene de ven capsules so fa VENE ven capsules ne ya wodwonso no ya se hye wodwonso antenta wo prostrate no and support ne kama say ya the medfagen capsules ene ya de aba moja bedi afrisani ye woni padua ne mu woto aseju dwindwindwim kosu na wonantini ebeko acute pains no no befri ho woda na dwa wontumi ena de beche no ne wachiri bramo ya eno ye insomnia eno so ebefri arthritis ebia no waposo ya na ya stiff na ho no eno so ebeko mo ye adwumade akuafo adwadifo ma mechanics mason carpenters welders enafe agudifo ma ne mema no modi eye medfagen capsules akokra ne abrewa beko jogging esa se wonom ana wumpomu ayeden kama rock clinic limited wokumasi ala babo station yani school house and the shani mo frɛ 0248 885040 0248885040 and 0244 183230 one more and also asiri yemra na yane Fidelia ento aso kwabena Japan akwa dada no kwabena Japan yeguso efre kwabena Japan kwabena afane ani komo enti kwabena Japan woni ne tena fie besan
Ma me tina be say 3 years. 3 years. Na wo maame no papa nim say wo no obi twempra. Ma na maame ne papa nim da. Enti da ku bi na me wo fie me kwa me nka bi nsem. E na one ne na fofo bi ba krom ho. Enti on ba e no me bra nya hint ne say me boy wom. Enti me bra hu say me boy wom no ka che maame say me boy bi abekrom enti won hwe no mama MP. Enti maame so hu say no say me mesi na me ne nkonkoda. E na maame nkoda me nuam che enti mesi nkoda ne nche. Enti na me ne maame moti ho no sa. E na me bra ne koda da wo ma no koja wo mo kwan no mo koy. Ba na me maame nim say na maame ate say me boy bi bekoma no nim say eye wono ana say nipa say nti 3 years no maame mu nyina ehunu ne da eno wode wutitata ne nafofo dem no wa shop ha ho ma na nye ehyesu no oni ne twempera 3 years nyina no mamska ma o mu anu o ma miska say me sere dia o de man by man sere na emba be ma no sere no age so eno de be ma wo entu ss na wo kɔ no be ma yi kwa Japan an contribute hwe Mapa shoda bi. Ukoda wa no ada keke na wo maame mo na ato provisions abetua school fees atoto books de ama wo. Mapa shoda. Wo ma uska nya hwe. Enti wo mo ska kese ayesen. Ma 30 cedis. Ana me ko ho no ma me 30 cedis. E won so me 25 cedis. Eno kra just one wa dancer. Mapa shoda me ko ho no ma na ode ma me. Da bia so uko obi anso no da. Mapa shoda. Uko obi ano da. Mapa shoda. Ono da una ho aden pa ono. Mani abre fidelia me sere na adwa da wie. Ne ho aden pa. Mapa shoda. Ono dan present. Ma at times so timi me that 3 times ansa na ade ache. 3 times. For sure. 3 times. Wono num no ni bia ansa wa besi so. Ma for sure inde minimu de. Enti 3 times no ba ku bia ko spend how many minutes? By 25 video. By 25 minutes. For sure. 3 times. Kopim sa ade be che. Wo kwa no ma 30 cedis. Wo so ma me no papa nko no mo nko hwe wo no. Okay, hello. Yeah. Kwabna apomu Epacho nyame adom. Yo, Kwabna Fidelia. Usa wonim Fidelia? Epacho. Okay, oh your girl, ana mojai. Epacho adawo mo ade. Wona na jayana. Ana msimo adawo ma meaning the reason why nti I also aframe me obi. Okay. Fidelia say wone wo ba na so akra no wonfi no. Afei wono ma me mo ka se wo wo a mo beboa no amana ko school. Eno so mo yimani ama no sign that here. Mommy radio me pacho mo so ye argument no. Adaroma. Me pacho san ni nkomo de ma me nche mu kakra. Sasam no mo ka kire no ana no mo ye bibia fa ho. Me pacho say. Me say mu promise no say owi a wo wi a mo de ne be ko school. Ene akra ne hwemu no sign that here ma ye hu no. Ana msimi wasoro ya argument mi me pacho wo kan me wasoro se wodi ya no ma me nchemu kakra ka ye wie oya adwuma ban ma pacho se say me mami for me we are me freba Debbie Japan ye nya wo no me ni nkomo kwabna me bi sa say akora no wo hwe no me pacho iti me so me de me kano wasoro ya adwuma de me ntimi nya Japan wo ya de adwuma ya me painter na me hotel you my bet me painting the hotel running down. On say eno de wo gina soro nto wetimi a chekere mu se na wo ye we na wetumi a beti ma no akra no mo hwe no. Kwabna Japan Mommy na msimo so ye adwuma nti de mi si adaroma Kwabna Japan Kwabna me pacho mi ye no make an say me bisa say adwuma ben na ye so otumi chekere mi mu kama but eno de wan kasa ma me wo so mi se fuma me chekere mo me se me bisa say akoda no wo hwe no yeah men few abeka say dia bi nti na ma me so ni wa me ma minute say me was so na na me ma minute say yeah ode mi si am me friend number me ma minute say we different twede yeso si from dia sanche nti me ma wo say anya twede scarf nti na me kan no ti de mi si am me friend Kwabna Japan Dam pacho mi ti ya Japan ya de mre na ye adwuma we gina we say wo de ma me say explanation keto abi no anke awie o ka meja wo kra ma we enti oba no mo menim se wo twa ntrogu so tema wo be frame me no e bia ne ye bre na so enti ma me nchemu kakra me bi so se akra no mo hwe no me no so ye adwuma me he no ni de mi si a akuya ene ne nkoma off air won si from na ye hu be ma no akuya sa friend bi be ma no a
Mapa che yo no. Onwa. Mapa che o. Enyume bia ne ba no. Because me be ko school me try no for ntem ti enyume bia ma. Odi 5 cities. O so na se calipo nda na tifia. So be si abo no. Oba hwehwe so wani ko usan no wa so wa no no wa twe. O hia ne calipo. Mapa che wan enyume bia oje 5 cities. Ansa na no pa ne awia akwa de mba ye. Me ja ne hoko opisi akoye adwuma. Ma me ne boss aka ne nyina. Boy na amfi, wan fi ba akokora. Ma me sim bedua na ko pesen ko ne me bapa. Enso wo yale tim bedua. Mo ne ono so kase because aye ne jade boy ne ye na ye ne ya. Ma me timi frɛ no se ono ne dable mu nye. Oni ba bia wodanti no. Ono so ntimi first kan ne me ha akwa no. Ope ba bia da. Me sister friend na sa asem na be ka che me sister. Ne dable mu dia sa nya se wo kra wo hia no ne wani da. Akoma FM. Mebua. Ma fa sure. Wo kra me pa ne dable mu nye. Wani dable so ampa because wo hia ni nadam for them. Nadam for them Fidelia fefefa wo si manimu a. Wada nadam for them na no no koda. Enti woni dan so ampa fide enti wo be ma so pe wadafo atwe wo de wakoma be ma na wode wo koda na dan for them no ehunu se be ma no won so awade e wonye ready for relationship asambe no wakati wuti mu a wuja education na wodi na chifide aka kire me Mapa che wan ka asem bia anto meti. na wono no first boyfriend Mapa che da bi wonye me first boyfriend. na wafa be ma da Mapa che. okay say wo se wa wo foforo wo sign ni Japan na wa na Mapa che da bi. obi a wo se wo be sa ko school no sign be ma foforo akwo Mapa che. wo sign be ono so we Mapa che o Pristia. Akoma owo FM. prestia Mapa che. waje Mapa che. wo hwe no Mapa che. woni nete Mapa che. Ana wo ya so na wo me ba agya. me mama. Mapa che da bi. Wọ́n Na di me ọdún woni náà. che me wuye ya ba me mama nche. na adan na obi a wo se wani bre so be ko school wo so person ye police ya na soja nya sa na aka ye Mapa che. okay be fata won so na ayi first boyfriend Japan dia wo wani e wo be ma wani ada wo de na ka wa sa akofa boy foforo Mapa che bi bia nka me. edi kan be kasem ayi na ya wo de keke sex wo pe sex Mapa che da. edi na penti wo ma me no papa enti me hwe wo Ma wo mutimi hwe me. edi na ma wo sa akofa sa second boyfriend ni wa ye ho ade Mapa che da. wa be tru tinsa Mapa che. edi na kan wa akofa no di na ye wo let me know catch ye Mapa che nye bibia. nye bibia Mapa che. aye ofese wo so Fidelia so benya boy meboa Fide we are talking FM. ye nkomo aye wo fe aye wo de Mapa che da bi nye sa ne tie. dia kira me ade na pusu ma akofa the second boyfriend okofa sa boy no na wo ba no first boy no nya say Ma start time now 1 year 8 months. Be 1 year 6 months no obenya. 1 year 6 months Masha. and asa akofa another boy yi won achi Mapa che. and na won na bewo he say wa wo boso me say Mapa che 1 month 2 weeks. nti wa wo 1 month 2 weeks no Mapa che. Fidelia wo gina hwehwe ma hwe ho Mapa che. wo hwe wanim na wo body Mapa che. wo ye ba fon sa Mapa che da bi. nti adan na bema ba ko dia wo wani wo ma wani na ho se adwuma sua bi na wo besua hu se school na apesa wo to aso o wo mfa nko na wo se kofa bema foforo tell me adan na how Mapa che hwe ha me. wani ji aware ho Mapa che da bi. wani nya aware ho Mapa che. nya boy ya kofa ne ye Akoma FM. Ma ba mistake sa na me kan fi. Sa na me kan. eh den na ba na mistake o repu Mapa che da bi. kire me adan ni si ya kofa no Mapa che nye bibia. ono so koshia no we keep ya se na koshia no club ase Mapa che da bi. Wọ́n O ní de ṣe- baby a me ye ejuma na me hu no. ade adwuma Ma na me ne ma me bi ye school feeding e wo Pristia. Ho na me hu no. e na ko hu no 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 so kekan ne fire Mapa che. Akoma 87.9 F makoma mo nsam dwumadie no no an wasogu so a wotie bi na fasu ade soja police wobetimi aye soja no Mapa che. o sa obeye Mapa che. wa wo san mienu Mapa che. enkra beja wa mo akoye soja Mapa che. police Mapa che. Mama wa Alaska Star Enterprise original wallpapers papa mama enfa ema one kotobi na wo original wallpapers na wudru adum dia ene ne ma wo bia na da wo bomodi ana for ni Alaska Star Enterprise here no original wallpapers no so kwaje odie na Mrs. Anoche Plaza Alaska Star Enterprise ya one wallpaper no design ne colors ni jeje mu kama no wo mu Mrs. Anoche Plaza oben Prudential Plaza wadum wo pe makoma ko ana ne dudu mu a mesre wo da bomodi akọ wo to ba ko installers mo nkwan
boy. For 055-411-4878. 055-411-4878. Ayiko seasoning powder. Emma Adriani yede, Emma Nami yede, ma jollof yede, Emma ni yakono. Ayiko seasoning powder ni Ella Spice and Trading Ventures yen yediaba. Yedi Ayiko seasoning powder by your say. First team will beef no, and one no a beef seasoning powder. And on sa when enchinam wujanam wa ponchinam with your first team a bayer den a wobe sham. Ayiko jollof seasoning powder or jollof nani bayer fair, a bayer day, a bay makumako, a bayer tasty, a Ayiko jollof seasoning powder. Ayiko still seasoning powder yen and still yes sham them still so any tasty ankaza. And nutrition and so Emma Miss say no. I say be a we restaurant, we Juma, one word Diana Tom, one word Diana Wofie, would ya a Ayiko seasoning powder, but when sa enkani in ebi, not ye bedu japa. Supermarket in Jabia Mubenya Ayiko seasoning powder ni be a ho. For 0244 160750. 0244 160750. Fide answer ye go so friend boy no also a shakurano. Ma oboa. Also a shadow or discover any chat or crying about. Ma 4 months ni. 4 months ni. Eba chawai. Me dika de ne call baby, me de ne call ye no. And I'm down for pa obey me. A friend the catcher no. And I'll send it 30 cedis. Eti me say imagine say me de ne beba ha. Me say me beba ha no say no. And I'll send 100 cedis. Ma me satam na me was 6 months. Ma wonya 1 month 2 weeks. Scam baby. Scam baby. Eba chawai. Say ye share akra yi hawo wo yare wo de ne hospital. Kwatopa ne kwa yes. Confess. Why na ebre? Wone e Japan. Ma me ne me maame na ebele. Ono maame na ebre. Waka no kura mpa. Wono maame ebre na munya ntete. No wasa akofa no da bema. E sign de no ato ho so. Fidelia. Abrabo ebeye. Mafa cho nyame wo ho ebeye. Nyame wo ho ebeye. Nyame de oye na afem de na emom so hwe na ye wo afem de. What de e ka no? Okay. Enti Akoma 87.9 FM so de tie bia ba bia owo bia no. Wo waga na ha ya wanyera ye. Wodi abadi Akoma mu nsem no. Ya ba yire no pampe. Enti ka wansem atwato na toma no kwabra o tie ye. Kwabena Japan media nana ama na make say asma make che wane say akwa na si atama so e wo so ko school me so be fa akwa ni ko school na sa 300 cedis na ye ko je say ye de ko tua hospital bill ni so no me so bra betua ne to me nua ne phone ne ma no na me nua keto wo de mani ma ye phone mo didi matam dodo be to me nua ne phone ma no na say abosha na mo share say me wo wi amodi mbeko school no mabu me kwasia mo betua mu half na me fa nko school no na fa nko school no yo obetua mu half na mo de akwa mo na share bono nti ya behwe se wo mo bedi so e de amount why nti kwai na koma wo bano no for na wa wo boso me ne na wo twesen ma na wo twumi no twami Akoma 87.9 FM ye ma me betra se antwi ye ma me Cecilia wa kwa samba wakwasa Mrs. said there wo ba na ya no ase you free one year the for ba o so be hu ni pa egu ani mo ho no wo ma so ya hyehyɛ yo enti wo ba kafefe for talala kafefe capsules na eni mesra wada bomode a ne ma wo sa enka be Harriet nyame hira wo ni Dr. Samuel de kafefe capsules aba obema low sperm count wa yemre wo mpem wo de boss 1 minute 2 minutes no adwen so nkuruma anapo krasa sansa ni kuro na agu be ma wo sanka kafefe capsules ne bi na bibia enye kama emfa ema adwen so ntenta ba enka bone wo akosua kumanum wase no ayekese wo ni be ma da won ti the feelings wi ne bi wo ko fichira ensem buburu ya mese wada wo hia kafefe capsules ayetakwa bento saba ne bema ba bie ni wa yeto nura kafefe ya gia timunti wo benya bi na wato efre Harriet e was 0207 183819 0207 183819 me ba chu wo prophetess bi akwaji wo bi kunu prophetess yo prophetess enia se eyi wo womanity sene so a wo chaata watch yate wo twa ne wo se fred nsam a wakeka wonu aye bebo bi akere wo ebra ne wo twa ne ho na eyi ho nkonkro te se ne so no wono nkwa ne ho nkonkro se menim se ye de yi bi dia I don't know because ye de fa nye nkrofo kunu no ena etisi ne so no wo twa ne ho se fred nyasam ketwa prophetess akwaji obi kunu prophetess wakwaji obi kunu sisi yanko Akoma FM so for maame no me kunu mene tra me fie aduanan ene echireni ya mene me kunu ho ba bo so me wotwe ya mu ena asofo maame ba ho se obeye difo adwuma afa difo adwuma maame ba ya afa me hwe oni me kunu asetere mu a na che me kunu bibi no me ka bibi a me kunu sanya no kore me ka sanya no kore enti da bi akwa asore
ti asori mu no ma me ne twa ne ho saa wo twa ne ho saa no ne to abesi ma me ni twa ma me ben prophetess what did this prophetess ye what did for ba what did to abesi me twati fi na ma me yesei afa bi ko fie ko bo mi kura ma ne ya mi kura mu wa metete ho sam ma me ade oye de be se mi kuru bi no be se mi kuru bi no fi se ma me aseta oba ye oye de mi hunu eti bisa me kuru sanya no kore mi bisa no sanya no kore ana me ko mi kuro eti mi ko mi kuro mi wo hwa ko mo no me ba ma me na se prophetess de odi for bad ne to ebesi wo hene fa ebesi mi twati fi ha what did be say wo hene fa ma twati fi ha say hey ada ne na akoma ba na se na akoma ba no twa no frefre wo twa ne ho frefre wanya ba bia fa ne to mi sisa hene fa me twati fi no ne to besi ye obesi okuma bia se ba ya ba ma me fa me fa bi afere me ko fie mbo be me ama na be me se be me ya mfie me afere me hwe be me setrem na che senya me fedem de me ja ko me kurum ti me ko me kurum me ten ka se ma na abada me kunachi ye abada me kunachi enti asema me kai no kure me ba ya mba bisa me kunu ya me kunu sanya no kure da afere me kunu ni me de ntokwa wani enti ye kurase ni ba otese wo ma me ni atese o ma me ni nyansa se o jimi fo ba na me se me da base se me ye jimi fo ba ampa na me ye jimi fo ba anka obi oso obe ndifo oba jimi kunu me oso obe ndifo oba jimi kunu ye jimi fo ba enti ampara be me ni be me ho na masa akomi kurum ni masa ba be me ni me ya aka ye won kasa me ho asofo aba o ye president asofo asofo aba kan samra ka mi kunu se o tie je se oba no na odi na chi ti dani wonu oba ne ko ba bi ba o mo ko ba ye no afi bi ka che mi kunu se enti wo ma me ya ka wo di ma me ya chi ti ya ka untie wo di ma me ya chi wo se arbi no he me dia be no mi no he ya me kom baby abaka ho asa na me se woni baby me mi kunu no wo se nya wo me yire no inu baby a te me ne kasa na me fa de se me to abon be me peri so me nsa afo ni mu di kikiri obi ba no be pata ye be me huru tena moto so ko ono oba no ko case me be che me enti me ko ya no ya spata ni bisa ma no asa me ka ye ana ose ma me nya bote wate wo tena asem si yo mate afero mo ka ya na edim ko si kata bag nti o wa ka chen se be ma no me be me na ko fie na me ka chen mo se be ma no me no aduana wonni me no aduana wonni wonna me wonna ho so ano mo so kwa papa kwa ma me no kwa no aduana ma no ma me no kwa aduana di ma me no aduana di be me ya anka sampa ba ya be ya ntantantam no aduana ko frɛ be me se me ni na me du aduana a mewu adai ntino de aduana mewu asema ko bibia guti afim nti me du aduana mewu ɛna me no da so a usu bewu ne da sa me ara wo ka ne sei nti aduana de me ka se me di bi mu na beboa be ma no se wakoye bibi aguti afim enti se wodi wo waduane a onu ni bewu me no me da so a ɛna se wone wo da sa ne yere nso a ono so be dan mewu wu bewu wu di na aduane onu bewu wono di wo aduane onu bewu ɛna se wono ne wo da wo nso bewu asema ba to so chechere ye mu enti wa ka sa no am say na wa me fra ba ko e bona manesa asem se na mi kura ka enti en den wo se me mna ne yemfa nko police station ho ne yem ko police forman ne enti wa na mi kuru sa fra se me ba boni ni machi mi nko police station na me busu afo afre sa asem ne be ka na wo fie te be ko na boni ka kire na me se sa no se enti sister fo sa ko fie na me sa ko fie enti me sa ko fie ne di be na nan na me ko mi kurum ti ko ye yi ti ko ye yi ni wie no ana me busu apani 2 mi sister sawa wamra no me sisi asam no hu asam tie me nua ba ya asam be man be ka se won do bando ka so be ja no a no oboa odi fo ba no nya won do di fo ba no nya no be wa no wo di fo ba no aka me ho ana me di fo ba odi tunro anya ye kwada bi da awia me da me sore ye na obey e di follow water abegu mi da no o foto wata bogu na timi da obande mi timi ne nware wasi ame da obande de bekase meja anu na me boa follow water nya lamfinta bi yem bi sa anu laventa okay tintin bi sa anu okay eti waka mo ka sa me se oba otutu ndo de mi timi ne nware o mi timi ngwana mi sister se krache wo ware mi nwana nya ne mfie aduanan ene akiri ni
enti se wo se wo be ware me nua ba na ka oba no ho ma na be kunu de enti ma ne nware na obekunu nti so de me nua ba na be ko fia fa ne ko ja no afọ ka sa wo se a ena meba ene ye ko ye me ko me kurum ya hwe nanim a mabusu afofre na wo ma mabusu afofre na wo ma me wuro fi ba akora fa se ma me nua ba no wo ye keka no a na wo ne wo fa de nkra ka kire ne se won kan kire me se won kan kire buduafo na ehia ne se ai se won kan kire se wo jame won kan kire se wo be wa o de nkra ne kan yo se wo be wa me nti wo wa me a wo nu na nim kwan a me kunu nim kwan a wo de be fa so a me a be de meja ware ko oh meja ware ko na esum bi enim na nti mi sister ne tie na mi sister sa ana woka ana wo fa se so na na so die no esum do be sum nua ba ne pa efi so wa no mfi aduana ani ya me nua ne nkokwa won na anwo so me na to mfi aduana so me na anwo tie ma me nua ne entena enko emfa emmebre enko sa konti ne be bi adi we nua wo fa se ne be ko bia ya de ne be ko 40 years mo enya ba ma wo na wanya ba na okowo ba bia na anko wo baabi na me wo no kofa ampana no konya ba mu abaako but wo de 40 years ni me na anwo wo ne na na me wo pe man kora ni wuye na me ware no oh ti me wa na ma wo pe ni wuye kora mi enu ti me na anwo biem wo ne na anwo biem ene watena wo sa matra wo sa me ba me se me ne ko doctor awo hwidiem e ko hwe yesi ni juice be ma ya nka ho report na ankere mo ko yede ni juice ena de ma me be ku times mo ko yede be ma ni juice no mo se juice right eh o ma wa nka ho asama report ma wa nka ankere me ti o mo ba se mfie be enum ana me se me wura wo yensa ma yensa nko ba bi foforo me se nu sa ne ko sunyan enu se sa ko yesa enu be ma na nka ankere me entire me se awo ni firi me ena ja me te be ma ehu fi matra ho be sinna ene na osima konyi ma mi di fu ntimi ware opiem ti 40 years ni kafra wuni ba bebia pato no de waja wa akwa ware wa kwa 44 ba na wojan wo ya comment 7.9 FM asam no afei ni ye ba na afei ya ba bebie mu kwani e fa so a wodi 4 ba no e ba ye maame Cecilia ntwi eni ni kunu Solomon antwi mu no ye bebie mu a kire wo na ho na abehunu wiase se wo bi be wo a enkase we de okura bible hwe ni ye na obetumi aye bibi se ye maami be ye dane so odifo ba ye beba ho obete ho asem time eba center omo de time eba measure dro number malaria fever typhoid eye wanum na ta obintimi ni de wonam ye mesese ye malaria nko ade wadro ye time time eba measure ye de brato ye de ne so keje eba capsules so de ebisi immune system no na tutu nam san ye de ase maybe eto nro biada wokọ awose meto time time malaria dro tetahwe ene keje eba capsules chemical ene eba show bia mu benya bi free time eba fa akache niema nro yi bi nto 0244 417 0244 417 ye twa ye ho aba na ye ba de aka no ebe hawo ubesu ama mensu bi Bema, efisa wo fa rocker for aduro pakum capsules. Usho hunu ne sen. Pakum ama me male vitality sa be sin. Vein capsules. Me na maame adam for ba ko ne ye koy. Ye de ko to animu no so ne wo fa. E na ne wo fa. Ne maame na omba beji yin se. Nti omba beji ye no. Na de akwa akoye ne se omo be hwe me ma. Me ko hospital a. Metimi afre boy ni be 1 week. Me time to me pa ho ansa no the scanner ba mama ko hospital no enti san so agi se me to an wo be metimi a friend phone sana no phone adum me wo fa twi kan ti me kwa me nya live fa na ma phone ofa ne kan ma ko si wo enti wan bra na wato ni pum na mitigate na no na me twen no ohun se me te wa no wa mu na obe mu na sa ko pe mi se obe this kan be mama o mama kasi so 30 cedis 40 cedis no de amame ma enti da ko me ko ne honom na me ofa ile ba ko be kwa so enti o se me ntwe na so da bi me ko na o se me ko ofa na ile na so ni bi no wawo enti me ba na me nya 100 cedis e wo e form me nya na me beto me ne mani bi ena ma me sisa boy ni 100 cedis wo form mampa chwa nya me na dia boa we na asase de nya bi mpo ye kwa hi ma me nya 100 cedis wo form na me ko to ne ma ni bi na ma me se ye nko bubuja na fa ototo de aka no ena me ne ma me ko je enti me ma me bubuja na ye etwe ba wo bubuja na ni ye etwe ba sa ma ye ho so to nja bobo ya 1.2 bobo ya ru ne de 200 on so de 100 cedis ena ma me de so me so me de ko to ne ma na aka no eti me ko to ye no anche bia na awo ka me na me kwa awo so na ma me friend say omo de me aba hospital enti won bla ma me kan ye wansi ho
ɛna maame na de ne 100 cedis ɛtotɔ ɛnneɛma no ne deɛ medi ne ade nyinaa ne lɔre fɛ ne nyinaa maame ne tua eti time a yɛbɛyi me ne yɛsa frɛ ne sɛ yɛbɛyi me nti wɔn sɛn diska ɛna ɔsi yɛ sɛ ɛna me sɛ aka 90 pesos na 1.5 ɔka kyerɛ me sɛ menslenes ne ne nte soɔ ɔsi menslenes nte soɔ na me mo kɔ sɛ nte soɔ hospital mampa kyɛw ɛna me sɛ hospital na ɛnyɛ me maame deɛ na ɛnyɛ papa deɛ eti yɛnti menslenes nte soɔ wɔ hɔ saa na me ka saa de kyerɛ no meka na ɔsɛnde 2 million na kyerɛ sɛ yɛmfa 1.5 ne mfa ntua na 500 no ma mebɛdi fie 2 weeks scam ba wofrɛ no a ɔsɛ adwuma nyɛ sika ni hɔ saa na February no mu na lockdown ɛbaeɛ nti lockdown de baeɛ no ɛna mefrɛ no sɛ yɛni sika nti mesɛ no a ɔnsɛnde yɛ sika ɔse sogyasfoɔ no ɛboro nkɔfoɔ nti wɔn deɛ wɔmpie na sogyasfoɔ nkɔbo no ɛna meyɛ ɔgye sɛ saa deɛ meamɛmoa akwada hyɛ akyɛ no makɔ hɔ akɔgye sika fi sɛ ɔbu me kwasea dodo ma me kɔɔyɛ no ɛna ɔma me 50 cedis ɛna ɔde sɛmina ne omo mada rɔba mu deɛ no bi na ɔde ka ho na mede bɛɛ fie eti me bɛɛ na papa bu fu yɛ na papa frɛ ɔma me sɛ sɛ na ne ba na frɛ mama ba hɔ nom ɔma me sɛ ai me deɛ magyi mi minim nyansa ɛna me ba hɔ nom ama ne ba ne sie ba bɛdi me nti na ma ba hɔ no ɛna papa nso di matem bia eti emu hɔ nom na papa sa frɛ ne sɛ ɔmo ka ne sɛ ɔmo de me bɛkɔ school ta na menyim no ɔmo ne ɔmo fa ne ba yɛ no ɔmo ka sɛ ɔmo de me bɛkɔ school nti no ne wɔfa yɛ sɛ ɔmo bɔ letter nto so na ɔmo sensan sɛ mewu wia ɔde me bɛkɔ school no ɛna ne wɔfa ne sɛ ɔmo to ɔmo bo na awo ne hia nti mewu wia ɔmo de me bɛkɔ ma nti ewu hɔ na papa frɛ ne sɛ time aso sɛ me kɔ school no nti wɔmo mbra na ɔmo bɛka na ɔmo fa me kɔ school no ɔno nso frɛ me ka kyerɛ me sɛ me nka kyerɛ papa sɛ ɔno deɛ school ne deɛ wɔnya nti no papa fa me kɔ sua adwuma ɛna me sɛ me so me ntimi nkasa because me ka kyerɛ sɛ mpɛ sɛ me yɛ soldier na sɛ police nti no ɔmboa me na maka kyerɛ sɛ ɔne me mbɛnyim na ɔsan bɛyɛ me ba saa ɔka kyerɛ me sɛ school ne deɛ mɛkɔ nti menya abotrɛ ɛdidi mu saa na yɛbobleki lockdown na meyɛ madwen sɛ mɛsa akɔ school no meyɛ madwen sɛ mɛsa akɔ school no ɛna mefrɛ no ɛsɛ meekɔ school nti wɔn sɛ ne bibi mbra ne ɛmfa nkɔma a wɔamfii me nti mebla a ɛbufui na ɔfrɛ ɔmaame sɛ ɔno ɛna ne bra baako na boy ne ne ba bɛgye nyinsɛn no eti sɛ ɔma amba ama yɛ hunu de ɛbɛyɛ a ɔbɛfɛ nsu abɔ mu dua wana frɛ ɔmo kansa me bla me di na chi na frɛ ɔmo kansa asɛm de kyerɛ ɔmo me bra kansa asɛm no ɔma me nso bufu na nso frɛ papa no nso keka na agye kyerɛ me papa mo so keka na agye kyerɛ me papa mo no na papa yɛ na agye sɛ oni skanti me bla ɔsɛm bla ɔfa me nkona kaka be benya bia na nso dia support ma na because school dwa me senior high ɛna me sa akɔi mekɔtena mu a 1 year edu sɛ ɔmo yɛ registration mekɔtwa picture metua ɔmo gyigye yɛ 10 cedis metua yɛ edu sɛ yɛba bɛtwa picture no na mistress ne sɛ ɔbɛbɔ din ti wa odin ka ho no on register ma ɔbɔbɔ din na medin ka ho ɛna deɛ bɛyɛ sɛ mesesa me nneɛma no ma saa ba fie na mesesa na odin ka ho na medin ka ɔbɔbɔ din sɛ ɔbɔbɔ din na odin ka ho no on register so ɔbɔbɔ din na medin ka ho na yɛ sɛ deɛ akɔyɛ ne sɛ wɔsɛ me saa ba fie nti deɛ nti na ɔmo sɛ odin ka ho a yɛ register deɛ ma sɛ menyim yɛ no ma nkɔ school mu hɔ no ma fa me ho ankɔkyɛ sɛ menyim nti no ɔmo register me wobɛtena fie na wowo yɛ anka wo sɛ korɔ ma pa cha me wo yɛ no February na lockdown ne ba yɛ no nti ɛkɔyɛ sɛ ɔmo breaking lockdown na ka mɛsa akɔ ɔmo breaking yɛ na mekɔɔ mekɔtena mu a mistress ne sɛ wɔn register me na matena fie akyɛ mbapa mu nyina kɔka bia anyɛ ye ɛna me ba fie ti me ba fie na me ma me sɛ me nkɔyɛ adwuma wɔ Pristia ɛna ma me kɔ Pristia me kɔtena me sister ba ko nkyɛn wɔ Pristia na me yɛ adwuma na ti me gu so a me yɛ adwuma na me wɔ hɔ no ma no wafrɛ me kakra bia no wafrɛ me ɔfrɛ wo sɛ deɛ ma otimi frɛ me sa me nya phone ɛna me picture kɔ to Facebook me de kɔ to no hu yɛ no otimi frɛ me sa na ka kyɛn sɛ hɛ no wan ha ma adwene na time na me ho kyerɛ me no wan fi me ma time a be kɔ Pristia mu hɔ no so no akra ne yale turo bi ma ɔmo sɛ ɛsoro ka akra no ɛma yɛ de ne kɔ hospital me frɛ ne sɛ yɛ de akwa na kɔ contact government hospital ni agye na to wɔ nti wɔn bra na wɔn bɛhwɛ akra no ka kyerɛ me sɛ me de bia me nkɔ na me ba yale nti no on fi me maame mu nyina frɛ me maame frɛ ne maame ka kyerɛ ne sɛ wrong line na on de wonim no wrong line no ma frɛ si so ɛna me maame si yo wate eti me maame kɔ bɔ me wɔ fa ba kɔ besia 300 cedis ɛna yɛ etwa hospital bill na time na me kɔ do yes no mo pa akra ne ntini di mo jesi ne so ɔmo yɛ ya ɔmo enya ntini ni bi na ɔmo yɛ ɔmo adwen sɛ ɛna me kɔ tɔ paneɛ mbra ma paneɛ no me kɔ na me sika kuta me nyina 20 cedis me kɔ do paneɛ no so ba ko bi yɛ 30 cedis na yɛ paneɛ me nsa me sika enso ba ko kora yɛ wɔ sɛ me tɔ na yɛ sɛ deɛ wɔ sɛ me dan mani ba na me frɛ me ma me sɛ sɛ na eti na ɔsɔn deɛ ɔno ka sɛ ba o eti me frɛ boy na me bufu ne me keka ma adwen kyɛ na ɔsɛn de 50 cedis ɔsɛn de 50 cedis na me sɛ paneɛ na yɛ me nsa na 90 cedis nti 50 cedis ne nso ma na ɔde phone na ma ne master one ne yɛ adwuma sɛ ne master ne me nkasa
hona ne master no be bisa me questions akese e na ade akwan ko hospital e dey fa fo no koma nurse ni ne nkasa ma ense wo mo keka che me hona me bufu ye na me so me nyusu phone ti me jo bi phone e wo hospital hona me de frɛ e hona bufu na me kate call no enti me kate call na che bia na man be no say kwabra Japan send 40 cedis aka ho ntia 90 cedis nti wo de kɔtɔ pane no ma omo sa ma ekoto omo chere aduro sa ma ekoto 20 cedis ni nyina wantua 300 cedis ne pa cross mi ma me so den se wo oje enti no ma me ma fafom ma me afresh kana amba ompene ma na nsen ya me ko hospital ma wo fofo enti me ma ko hospital ye ko ba na me ba ne de menu aketo afo na hyensuom menu ya ne se wo oje phone no se wan fa phone na ama na onti ase because boy na di na temu mle bi enti no oje ne phone nti o se boy ne turn the phone ma no ma 300 cedis ne so ye nya me so wo bo me nkwasi apre nu nti o so pe bibi de pata me ma pa chomba ya ma asem anu no hey boy ne pe bibi mpata wa no bibi be no mpe mpata o ma pa chomba se me sa kokotwe me kokotwe wasi ni sa shem nti na o se wotimi 30,000 nti o se wotimi tuamu half kokotwe wasi asen ma pa chomba bia me ko bisa me ya ma jisen ka me ko start free form 2 ma 3,000 ya ma jisen me se ko start free form 2 na me ko bisa almost 3,000 nti 1 2 half na me ya me force na me pay half ni so na me fa ko to e ko tuya na wo se na wo kwa akosra wadanfo e na wo ko share boy no ma na me ko school JHS nti madamfo ni ka se na ewu nti ye nko we keeping e ho na me de ko share boy no wo se na ewu nti mun ko we keeping ma pa shon o ka chem se me ma ye nko eye nti ye ko ye no e na ni na we keeping na se nti ho na boy madamfo ni de boy ni ma me sabra na wo frifia ko we keeping no woni wa amna na tifie amba sho me ma me ne papa neti wo frifie tambe na wo ko we keeping no ma me frifie be 6 me ko man kla mi dwane ene ko ye wo ta ko we keeping ma pa chon ai wo ta ko we keeping wo ta ko clubs me pa sho da bi okay na we keeping se wo ko na wo ba wo ma me mo nka hwenkyere ma me ba ko amintimi nko fie me tue ko tan yabusua fie be se 1 week na me ma me na kasa aba se enye so me bla na me ba ko sa enye enti sa na tie we keeping ko chiri ho ma eye nanfo ene ani je na de me ko se wo ko school GHS2 na wotumi free fie mi ko we keeping na wo maame obi no papa wo bia ntia no anse wasori mi ko we keeping form 2 me ko man kla wo mo mi dwane ne ko ye se o ta ko ma me ko bia mi dwane e san se me ni menu aketo amienu na dadem enti se o mo da na me de matade akogu madam fu ni fie me ko school na ata matade a she bag na me de ko enti me ko a time na ebo be 6 a ye didi awie na ye dware awie no me wo hro chansi me didi awie na ma wo hro me chansi mu no na me de si e valandem ho na me ko na wo de si valandem aya se wo ne nam ho wo dress enti na wo yafa wo papa na wo maame ho na wo ko we keeping no enti na wo fo sa wo ya wo mo ana Fidelia na fo sa ya maame ne papa ho Akoma FM ma ba me na me say ewiase ani je na ye nyina ye gibi sa na ewiase ani je no ewiase ani je ne de he kire me bi ai na minya hunu bi Fide kire me bi ewiase ani je no ebi ti say ma ebi ti say ye ko we keeping sa metimi akobi e na edu Easter time so a e ya ye ko lake eno so metimi kobi mko dan we keeping no ko me sem twemade no eno no asobu so a wutie no ye ne ma me Cecilia antwi de wodi fo ba Jennifer agene kunu de afri ne samo no Nema Junior was say I'm watching you live from Nabeko. Okay mama yankwe ya to aso Jennifer mi kura na afi we Solomon Fodo mi kura no we ware be mfi aduanan ne akiri ni me ne ne wo ho yete ho afre na nse me fansa ba bo so be nwotwini mi kunu Jennifer nse ofiri ba bi ba be so be yedi fo ho afre me hwe mi kura se tremo ne di fo no no mebo wo ba be yedi fo wo ho no eyeden na wo kunu ko hu no ma ye hunu ho no na afa ye mehwa de mi kunu ka se wo ye nanko enti okope nanko aduane aba enti okoye no oba na wo ka che me se fua se ma me di fo bi aba ha na me se amira me kokope banche ni mi hu no ana mi kura nkasa ana okoye enti okoye no ade a cheye ya wo se okope nanko bi waduane aba oba na oba ni di na chi ana one ne bae to ne ba na oba ne betena ase obenchi no oba ne betena benchi no so ne be ma no na me so na ba moto de mafia tenta me mi kuru afa me to wa me te se oba ne se wo se Akoma wo se Akoma se so ma hwe soro no wo so no ho eje afa wo se ya papa me ka che wo se wo fi a wo nua ma me ne ye wo ento aka sa no
afa mi kuru te wa wo se me de no kura ehia me wo de ne fa to ho na me baba mu wa eya adwuma won kran na ne ka wo de kosi skill wo se yan 20 so obo na me ya to a and was and me boa no na ndi de say no bo ndin no was fa no mama me na me kuru friend me ba no no ka chen say ma nya ma me di fo bi o enti wo ka no me pese onka wo ne ka ho asem ne say wo babo ama ya ta enti ampa o me ka san ne ya friend ba no na ma me di fo yi en na kasa on kasa was yan fa tu cd fa we say egwogu kan fa ye say na ye mfa na ka na beto afọ ka wi ye no a na me to hwe musa to mo ka wi pe ma me kunu sa na se wa wi de a me so obi abia drosto obi ama menti emu ati se ku trend na yi bi ebi wo hontim ye nko na ekọ so betima pa mo mama me awa ai for na me kudi na pa ba me so na me so me ko fa me ho aba wo ko fa no ho e no ba no fa motu e no mo ko to mo ko ya no me ma me hu tam ko ma me ba nti me me kunu ba fe me kunu ba na fe me hwe me kunu ba no ja me de se me ni mu hwe ba no dwan wadidi ade achi me no wadidi afa ade achi ye afa me hwe se me kunu ya no a ne ma me be fie ho a na anya me fe na me one ne ye dan na on ni gira wa sere wa be si fa ne na adi nkoma ye no na me de mani fa ma na ma mi kunu pa na na me de me mo na me to afa da ne bi kwasiara bi nti ma me ne ba na so wo be ti asore e wo akura ho e na me kunu bi san se ne asore na obetene o kwa so ba kwa de asore e na wo se on de afi no obetene asore nti won kwa asore bi on sha asore bi ase e na wo sa de a e na me yanko president na ye kro ye pe odifo bi obekanya asore no ne ma me se yo ti ade ahye ye kwasiara ma me dware ne ma me kunu ma moto ko fa oba ne ma e ko ye na me so mi ni so moto ne san ba na be fa ye ne ye so ye ko ye enti ye ko ye no afa de maami na ni bo mani mo ape ni maami ye buo ni chie ejei ni wawura dem asondem ho wawura asondem ho pe me na maami na hwa no bu na ni chie sai ana mpam dem ye de kwotena ase ti ye de kwotena ase ye so de adwuma ye bom pa ya to nwumo a na ye se de be ponte ye be pon ye se maami Jennifer na ye be ye difu adwuma eno mi ye twa akanko nti ye twa akanko ni wie no na maami wo so obi ankata nani ti yakata ya ni maami twa no maami twa na meka so twa no ha na wa wo de to be sima ha ei na maami ye sei na wo de to be sima ya sei ho no wo de ne to ebesi wa ya se ho no na wo be hu se woni wo kunu twempra no wo ko ne ho ma anko no ho brebe na woni wo mutu bro wo no sa tam na meka se me hu sa no a me bi sa no a be ma na se nya no ko na me ko mi kurom ti mi ko mi kura me te se asaba na me ka se mi kunu epe oba no abam na obeda na chi na me se sa odifo ba aba beda wo dem a woni wo kunu da odifo ba Jennifer obeda na chi e wo dem ho enti obeda ho no na me te ye enti me te na me fa afon me frem kunu se enti difo ba me ka se maami wo bi no na asenya no kure maami yes maami abeda wa chi wo se me ho na ka kire wo wana ko chiro jimi fo ba wo jimi fo ba wo jimie munim nyansa kurase ni ba otisa wona msikra mi firi krom sen me me kurase ni kura mi firi krom sen enti wa kara me sma ka yo me sma ye bi yo me sma ye bi ehwa na mi kunu edum no ti wa mfrem bi ma me aba bo sum wo mi krom wa mfrem bi mo na me ko enti we ko ya no en me ko du won ti ko du wona me ko oba no ho because do oba no maami di fo di say mo ba na sorry a na so na de mi kunu woni mi kunu say mo kompa mo fa say na abaji mi kunu maame ti say na abaji mi kunu wo se wura re maji wu kunu no so maji ho akunu mi kunu so da na chi me wana ka me so yeso da mi kunu ti na no kunu ne kan kunu ti me kana ne ma e sorry no se an abemo ba ko say wo ma wonni ho na se wo kunu nya dwane na maame no adwane ma ne dia na ba ya wo se mi ukuru mpra me maame me nya me maame nya ukuru mpra no na wonni ho nto no adwane ma se mi kunu wonni ho da bia mi tu kwa no wo maame na be no adwane ma mi kunu di wo maame na be no adwane ma mi kunu di na ho ankoda yi sore ye ene ye mi pipe ne sete ne nsu oto enu mu sum mi na me da fom birim to bi kura be patae ana me ko fie pata me ko fie nti pata me ko fie ne ye frɛ mi kunu bona ma no se an ya bo na ye mmɔ no o ko fie ko ye dai ya bo na ye mmɔ no na me si ju mate
before wodifoɔ ba no eba woni wukunu abrabɔ mu na eniema ebe sa no sen na woni wukunu sitie na me wukunu na me set me wukunu na ya ka den Akoma before wodifoɔ ba no eba no ebe wura ma ware ni mu no na wukunu no ya aka set ma be frem mu kurom se wo frem mi kurom no set ma frem me ne kasa nti woni me ya aka eno no na odifoɔ ba na ba ma brabɔ no abe ya brabɔ da bi before odifoɔ ansa na odifoɔ no eba na obeba kurom ho no na wuni wukunu asetre mu te sɛn na me ne wukunu asetre mu e kama kyerɛ yɛ na e kama pa adie na mo yɛ kyerɛ sɛ na adie na e kama mo ware ne te sɛ kyerɛ ya wade na e fe pa nti me ni asam kura ma me baba akokora wu me kurom ama oba bi oba ye ni bi enti na me ni asam kura nti ma me di fo ne ba mu no na ama se me ni kura wade na e basa die nti ni aba oba yie no so wo se me ya ba yi fo me kuru nye yie wane kai odi fo ba o ka kyerɛ mo wo ka kyerɛ me a me o ka kyerɛ me se me ya ba yi fo ma me kuru no ka kyerɛ me se o ba yi fo ba te se wo ma me nye yie na me se me ya ba yi fo se ya me ne me nana ba mu a ya ba yi fo Akoma wo ware nya o nye yie woni na transan mfi aduanan mo si fie kakra ma pe fie bi asi kurase dan ye nsi krom kurase dan ene ye sie 40 years ena ne be ma na tra wanu aduane ma no woni na da mpa ba akoso wa hu sa wo ye be for 40 years no wodi fo ba ne ba na sen ya no o se me ye be fo o se unedie na wa wie wakum ne be ma minim o se me be ma ne se wo ba ne se wo ware me na dwuma nkoso nti wonya ame na me na ne mienu no se wa anu a enya de a awade no wo be ware no e be yie nti wo mpa me yenko ena be ma woni na tena 40 years no wodi fo ba ne nti wapam no ma ye ne sister ni komo ebra asem ne si na mukohia ye no ede na koso me pa mo cho me yabusua pani ye firi ko fori de oyoko yabusua pani na frɛ me sɛ me sister asem sei na ato no nti me nkɔ na me nkonko ti asem ni mu na me kan kyerɛ no eti ekoko hia wo hɔ nom no ɛna ekuro ɛhɔ yɛ akura ɛhɔ na yɛ akura pa eti omu nyina hia yɛ ɔbɛma ne papa ɛwɔ hɔ bi ɔmo yɛ ɛme so ɔmo fa yɛ nkran ɛna ɔmo fa no yɛ asante eti no yɛkɔ hia wie yɛ no omu nyina ne nipa begu hɔ pa nya asam ketokro mo mpani akura se mpanifo no ebe hia no bisa me kwan so na me se mo na me wɔ fa frɛ me sɛ me sister ne ne kunu enya problem a enya agro eti me nkɔ na me nkɔ hwɛ na me sister te hɔ no mo onyo nipa a ɔpɛ kasa enti sɛ yankɔ ankɔ kan hwɛ ɔbɛyɛ honhom ewu sɛbe ɔne me kun ne nso tena yɛ no awo bia mamu nti ɔto hɔ no ɔno a wɔte hɔ deda wo me sister wo ne sɛ ɔdwene deda enti no me kodura na me omu bisa me kwan so na me bisa ne kun ye frɛ na na afi na me se bra na afi me pa akyɛ wo na nsia na oba yie wo yoko obai hotel a me kodae me no na da mpa ba akoso se me sister ye obi bia nka me gidi se ka bɛbɔ mama ne se bia wo sister wa ye se ana wa ye se wan ka hwe na within a short period of time na se oba ba hanum so be preachi obɛyɛ na sorry na wa asafo pani praise be asafo pani ɛwɔ henefa ɛwɔ saa sunkwa mehame hono na se owo sunkwa na omo te se mehame o se ekura bi ase e na odi mi nua yakwa hye sa 40 1 years na na wo so wo pam no no eti me ye me di kan bi sa na me se me pa ne cho se si a na on kan de me sister aye ntia o se won ware na on kan kire me na me ntie ai me sister sorry a o fa chansen na obomu di na chi na me se wo ye den no fa chansen ebomu di wachi wo se ai o se me mpra ne sofo maame ebia wa ba na msesa me pa mo champion for mo ntoma ne na mo misa ne ma me se eye ne mpra no no ana se nya ne mpra no no o se aye me mpra o se aye me mpra praise be asafo sunkwa wotumi kitu ko so da so abasunkwa yo honom na bra no no ye drug store wo honom e na mo sa oba ne ho e na ama drug store ra na pamo ana afia free na adwuma nim eso ma ne mfa na adwuma ne meye ma asem wojitu muso ne ayi okai wo ho ba Jennifer no one ne twempra na se me sister pedi a obeware na aka ne ho etu okai na me se e ma so da
sɛ mema me sister atena kurase ha no mo mreko a enka obi tena kurase a obesi kumase fie na ode ne yira ba betrem umfa ababa wa wafa no mmofrase de na ba betra 40 years na enemo anya hwe na wo sika anko antimi ama meye bibi na wo afa na wo san ba be ware aka no aba betete ne de me mpene da eti sɛ wan hwa asam na anka ne yi a ɛsoro na me de befa na de wo sa wo yema me sister no wa ya ama no afo ɔsean me de me se me nware minti ntasuo ntofom nsanfa ana mpanifo abedwafo ne ba akoka se ana afi ne mpanifo na te ade asam na wo ka se wonfa wonti ntasuo ntofom enfa atachere man sanfa sesa wa no ogina hosa wo de ma sesa ho na ne papa no papa ne wo fa akokora bi ono kan no mbe ya me sister ho ade ase ode nkran be kan san bole ka afuedan ka mama aisho ba o keleba anshi si kokele inshi no ni okeba fele lani eba ho ni eba ya le denche nyane etashi ana me bisa papa nse papa wo ya nkran ni wa hu wo ka sa nkran no eye latin wo ka sa good wo ka sa nkran ka sa na eye latin wa hu me ya wo me wala badi me ro me hu naked ma kodwale wo pum ene ma banti nkran ka sa no enya latin ma me wo si won ka so obeware no na so ware no na one ne tena ho no ma ne wo be ya no no ana be ko oya di show ye fiko fredi oyoko ndi wo fa no na ka sa ni wo fa no na ka sa ni wo fa no abedwafo nyina wo ho no wo nyame fa ne bone nche ne wo fa no so da so tiase a no wo hwa ye ne wo nyame onfa ne bone nche no wa wari wo bi 40 years watena aye awade ase 40 wango da wango bi akono so agyan no okoya nkoba wo de ayi media ade nkran de metia ne saboda nche ade me kwatra nkran nya de metia no me akode fa me ko ho yo on peneso no kwata woni na no e ho so ye kra ba bi o mo kra de o mo te no enwire mutu na se efutu kwan na o mo te ho eye enwire mu aso obi koye mi sister bibi kra na enya de obi betimi akohu age no na me se ne sa de ame ma mi sister no entena ho na obi ma meku no efisa ma me no ne manso na egu kuro mo no onu nso ni bi wo ho papa ne nso se ne nana na o ne te no onpam no no nko eja do beji no ofio na ka ono nko ana so obi kwa ni bibia ye be den na yetimi aboa na me de me ka asa na me ka chan se bra na afie se wo mpe mi sister na se wo ye wadwen se obe ware bi aka no ho a ye mpene eti sum no na wonko oni sum bi a wo sum no e de na one na 40 years ana afi uboa okay ana afi uboa meba ho ye besu jagu na pampem ana afi ne wafo se abusia pani boy mama ma menu abe mama mo hana me boy efu me joso ma nyankopon ado okay yenko ba center bra yo mate yeda etiefo nyina ase awia yin so eye ba dompe ba kase ye transi se ya na dada ni nyina no ye pese obi ahunu se onkase mu yare na edi unya no hawo abrabo mu no ubetime de wani akire ba heba center no aba benyu ahoto enti yare bi te se arthritis ana sasabro ana cancer kokram etokase mu ana se edi unya ewo abrabom hawo etete wo ana anu ya ye de ama wa wasu awunya ba bi nkwa enu nti na dwada bia ye babetena fidikesi yeso ebeche wo se de hawo no yare na etena wo so no fo ni kire ba heba center ewo atosu ago obeba benyu ayaresa enti yare a make kan te se arthritis ana sasabro edi unya ana cancer kokram ato kase mu a hawa mesrew genom ba esesi na fefu ani kire ba heba center ewo atonsu ago na bra beje wayaresa me pacho ye number no 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and yes I was 0244 988 004 0244 988 004 and yeti go ne 0272 50 00 dane dan na me se ye wo atonsu agogo government hospital kese na esi wo no ni nchemu wa ye mfutukwan ene da wo ema bi tonpan no wo ho fo anim tentenso wo de brasa braten bo ba beto ye signboard da si wa ya tworo so ba heba center ehwa fie na ye ba heba center misro temanso ye bia bi wo ho kama pa no so ewo komi 16 lachibi ye ben ba west club anamba west city
me pacho yare na edu nya no odu ani kire ho a obenyi ahoto no anya afa ahudie na me kasada ne da nyina no ya na eye de ntia ya na ma ye ba ebebo nka ye da ne da nyina kire nnuanu se obi wo ho a ebi enne woda fom se tim yare bebre atena ne so wonhu baabi a wonfanfa mesrɛ Bible center se yare bi a ɛha wo yare bi a edi unya yare bi a atena wo so akyɛn a wonhu baabi a wode befa no fo ani kyerɛ Bible center if the Bible center ba se yebetu yare ase yare ne nso yetu ase na enya bibia na yedi to ɛyɛ haban na yedi tu saa yare na ase eti mesrɛ baabi a wo bi a wutie me a yare edi unya titiri obi a ne kotodwe ɛyɛ ne ya kotodwe nti obi gyina saase kotodwe nti obi gyina afu sɛ bɛyɛ obetumi asɔre akɔhwɛ sɛ afu ekura baabi aduroni onti dani dan nya ne poma tenten de kuta no enso still wontimi survive mesrew kotodwe yare na edi unya ehunahuna eku ema wutwa agyaadwo no ene etu atwa mesrew fo ani kire ban Bible center so odu ani kire ban Bible center dani dan nya me kase kotodwe no se ahonhono anase ho aye kokko anase dede ne wo kotodwe ni mu a wodu ani kire ban Bible center ye de ahaban beto so ama kotodwe ne yaw bia ni dede bia eye bia no ehaw bia wo bia no oho ato enti mesrew ba bia wo bia no fo ani kire Bible center ni enye opoma ne nto na fefa onipadua wo nan ni timi nante na kotodwe yare na tena wo so ache na enso ene de mesefo ani kire Bible center ye wo atonso ago na ade ani kire ho a obehu sentempa na kotodwe no wafirim na ho ato obi wo ho a ni sisi na ye ne ya sisi na ye ne ya fritete osori ya na akwakoto aduranom o se penkiller dani dan nyina okotonso asisi enko de tie anete wa ya ma fe de asisi na sugar achim ko baabi mesrewo e masa anto we ya babawa we ya maame pani mesrew e masisi yare enchimu sisi nkofa abra Bible center ho mesofo ani cha Bible center obeduru Bible center meso sisi ne ba bia akoduru bia se di mfie du se di mfie de wo de afo ani kire ho oba ye de haban na bi na behwe ho ama osisi yare akọ obi wa wanya nkwanhia ebi America say ofrida so na abeti ahwe ama ne nsa wo amaka se ni mu abu eno so ebi so oteka mu na wakonya nkwanhia amaka se ni mu abu ba bia kasa na bu aduro bia no se abu wonam se abu wo nsem misrew fo ani kire Bible center nkwa ne bia ye de abai ene to akase e ya nwasem na nso nimdie de nyankopɔ de bia ma echamfo ba enti ebu edi se echamfo ba yesi nyare wanyina bedwane enti wo ba wo nan na wo nsa na akase ni mu abu no misrew ye nkotwe makwabra ni nkogina tere ni tere emetwe ma wo ntiatia mu nyonso ho da bi yenye saa ho ye de haba ne to na ne so a emretia bi wo behunu se wasori afri Bible center kasa na ato ano eye Bible center entifu ani kire ho ne nkasa no a emu abuo no onsa na emu abuo no wo ba Bible center ye be ya ama ho ato obi a nkwanhia na bia anase dani dan nyina obobna se ne spana call na chikasa na chibramu eye ne ya etutu no dani dan nyina no obobna wo su da bi dani da me catch on say mensu and that's all Bible center if is a trona ye nia ye di akire no wose ye nia aduaba ne mfa aba ne nsa yare adan no wo fuo die na yare di awusu na adan na akodi ufo die wansu da bi unyanya nim die no enu nti na Bible center aba se wachi kasa na ye wo ya no wachi bramo na tutuo no brane mfa aba nto so ma e wo atonsu agogo wo ba ho a wo ba benyu ayare sa na wo ba benya wa hoto na afi wachi kasa na enu nti emtimi ma wo na untimi ntrase no wo ba wo ho beto amu afirimu meso ye number ni biom na afefu ani kire Bible center ewo atonso ago me pa cha ye number ni ye 0244 08 34 82 and yes I was 0244 988 004 and ye tigo ni ye 0272 50 00 me say ye watonso ago me sro obi o ha wanya stroke ha no stroke de natwo echim ne fa edene nan no ehwe baabi afedi okwa na otwe ne nase ne nsa ne da no ho mesrew baabi a stroke ne de wakoduro bia no fo ani kire Bible center so onya de ani kire Bible center se ekimo ye de wo ba Bible center stroke no se de mfie die bia no ba doctor wo ho ahaban o de beka wa ma stroke no be firi mu enti stroke bia ye obi a no aye o ma me aye onua ontimi nante so oda fom se etim a wontimi nsori kra fo ani kire Bible center wo ba Bible center stroke no ye betu ase ama ho ato mesrew enam say yare ayanti doctor nimdie no ya word wo ho ye wo female word
ɛne yɛwɔ mayward yɛwɔ dan a woyare a woba mu a wobɛba abɛda mu mesrɛ sɛ stroke no na ɛde watoɔ na afiri sɛ wofiri kɔ atenten nti wobɛda akɔ a woba a wobɛnya baabi ada afei nso yɛbia physiotherapy wɔ hɔ yɛwɔ physiotherapy wɔ hɔ a yɛwɔ massage machine a ɛno nipadua no wobɛda so ama machine no atwetwetwe wo ntirim ɛti mesrɛ sɛ stroke bi na ayɛ wo maame anaa wo papa bi a fa ani kyerɛ ban herbal center a yɛwɔ ato nso ago sɛ wode w'ani kyerɛ wo a stroke no bɛfiri ne so ama no anyina hotɔ danda nyina mekasa fa obi a wabɔ dam adwene mu haw obi a wabɔ dam ɛdam no ɛwɔ mu bebree obi deɛ n'ani so ɔhye obi deɛ wɔ hɔ a ɛɛba na ɛstate aba a wobɛhu sɛ watam bible na afei wayɛ sɛ deɛ nyame afrɛ no mesrɛ wo ɔtentam saa bible na muni n'akyi na mfa no mmra ban herbal center sɛ ɔba na sɛ nyame na afrɛ no a baa bɛka akyerɛ no sɛ nyɛ no nso na ɛyɛ dam na ɛba a yɛbɛma no aduro na ne ho atɔ no enti sɛ dam wabɔ anaa wabɔ dam a fa ani kyerɛ ban herbal center a yɛwɔ ato nso ago woba a wobɛba bɛnyi wɔ ho tɔ ana obi wɔ hɔ a ɔsa ɛdi ne nya ɔsa na ɛha no anadwo ɔnna awia ɔnna aduane tɔ ne yɛmu abuei aduane antɔ ne yɛmu abuei mesrɛ wo saa yareɛ wei nyinaa no ɛho aduro wɔ ban herbal center mɛntena se wonti na adwoada bia no yɛba afidikɛsie yi so wunti wayɛ resenti ne yɛba enti fo ani kyerɛ hɔ ɛwɔ ato nso ago woba bɛduru hɔ a ɔsa no a atena wo so akyɛ no ne nyinaa bɛfiri wo so meka sɛ obi wɔ akɔmpɔ ahyɛ ne minimu kɔmpɔ nti yɛbɔ ne bɛyie kɔmpɔ nti yɛde yɛn sɛ tenetene so ana maame na ɔkɔ no hwɛ abayinam na wakɔwe ama na bɛhyɛ ne minimu daabi ɛyɛ yareɛ enimdeɛ na ne yɛnyɛ nyaayɛ enimdeɛ a yɛnyɛ nti na ama saa nɔɔma ni nyinaa yɛ dɛn aba enti mesrɛ kɔmpɔ no atena wo so no yɛnyɛ operation ɛyɛ haba ne bia ne yɛde to kɔmpɔ no so na kɔmpɔ no atwetwe enti kɔmpɔ a ɛdi wo nya bia no fa ani kyerɛ ban herbal center a yɛwɔ ato nso ago woba kɔmpɔ no bɛfiri wo so na afei ho atɔ wo obi wɔ hɔ a wɔnya ban wo awoɔ ho asɛm ayɛ deama no ɔne ne kunu da ne da nyina ayɛ ntɔkwa ayɛ anikyibuo ana wɔnwo mame ana anwo mame doctor sɛ menka nkyerɛ wo sɛ nnipa mmienu na ɛwɔ ɛnyaa wo yere nko a ɛma ne nkɔpa awoɔ sɛ wogya wo yere nko a ɛma ne kɔpɛ awo a wanhwɛ a wode obi ba bɛbrɛ wo wotira nyɛ yɛ na afei aba bɛtwa ma ako hɔ mesrɛ wo kɔ na ne wo yere nyinaa no mommra ban herbal center woba bɛduru ban herbal center yɛbɛhwɛ wo deɛ mfomsoɔ no firi no no yɛde ho aduro bɛka no wobɛhu sɛ awɔ no aba na mo nso mo anya mo ba ato mo naa so ɛnam yare ɛdi nkurɔfoɔ nya ɛnam yare ɛtete nkurɔfoɔ mesrɛ ɛnam yare bia na ɛtete wo bia no fa ani kyerɛ ban herbal center obi wɔ diabetes mesrɛ fa ani kyerɛ ban herbal center mmerɛ ni so a obi wɔ hepatitis ɛna ɛdi ne nya fa ani kyerɛ ban herbal center sɛ wode ani kyerɛ ban herbal center saa yare no nyinaa wobɛfiri pressure ɛha no pressure akyi no ɛde stroke na ɛba mesrɛ bra na pressure no da ne da nyina doctor nhwɛw na afei wo pressure no ɛma no normal mesrɛ gyeɛ nɔmba no na afei yɛmfa kasa no mmra awieyɛ mesrɛ ban herbal center yɛ nɔmba no biom ɛyɛ 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana yɛsa wɔ 0244 988 004 0244 988 004 ana mpakyɛ yɛti go no nso yɛ 0272 50 0012 mepacho me se ye wo atonso ago government hospital ni chemo ye ntentenso mfutukwa bi da wana temanso ye wo komi 16 lashi bi a ebemba westcraft me so fa yare bi a ha obi abepie ban herbal center na wunu ho so ba ban herbal center ye besa wo yare ama wo kwa na wani age na ye ba ye da chief wase yes ye do wase papa ye mu makwa ba de ba ko memo nsam dwuma die so onua tv wo hwe bi a onua tv Kings TV Star TV Papa B TV wo hwe bi Facebook Live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM bomodia na etie asemi wase Mickey darling Cove City was a prophetess with feelings who there is God okay was destroying the marriage with fake prophecies God is watching where your Cove City and your day abandon nyame and so say this prophetess they assemble they always been confusing between families and couples on also the aban yento aso enti nyame ayi abusuafo na be hia wo ho no ebisa papa nsese oya na yere den asem okan ne se wono de onka se wagya no e na omo se ne wunyan na ono aduane a ubedi osi aduane de ono a oni na omo se na ono aduane a wunni one ne beda osi nanso one ne na adan a osi ono aye duro de atote afimu se minister no aduane ma no na wodi a minister bewu
na se wono nso so ne Mrs. Tada Mrs. onu momu nso so be den ebewu na say a prophetess Jennifer na ka kire no enti no o ka sa na ka kire ne se na se nya wunua no no enye o maame ba na enye o papa ba na wone wa beda wone ne nna onu aduane nso awuni de enye na abesum no na me di Mrs. Akọ ana se o kan sa me de se me nka se meja no ti so obekwa na me se wo papa agu awale no wo papa nkran kasa na o kan ya ne kire se wa gu awale no edi nyina de odi nkran kasa kache se sheda kasa obewa no so ni ma ne nko akokra pa na kasa asa na me de minim se akokra de onyi a o kanya nsasam enso on de wan kanya nsasam on na kasa asa o ma ne ntra wale na so de be ye no no ono ana beko eti no me ya ka kire ne se o ma ni sika no nko na me ko na ko no nko a wo fie ho anhwa na ya ba be fa yefunu eti ye ma me fa funu to onya ne kwan eno kro ma ne di be se na wotwe osahe eno pe o fra me ka kire me se wa nya 2 million e de ma no de aye lorry fed akọ si 2 million so no oni akola no na e ba enso no na minya bi no minya da na so wati ubosa wo ware no ni skanka wo ware 5 million fama no na efi ho be sen akoko foridi akese mu no enya kwan ketua ode ne niam so kakra be fi so oba okọ ba bia otimi fa handbag nkuta nko ena me wo ho san frɛ me se wanya 4 million timi frɛ me wo fa na me wo fa se me de me fa ma no no famra na fu ano antena ho no mama ya mekuta hwehwe ena ode ma no ode ba efi obesi ne minister frɛ ne ma ne fa da enya sen Be 3 months on friend da na say ne baba mu wa no aware ene ne yire ne wo ho na girl no papa ewuo girl ne maami ewuo na me sister akola no so me sister na hwe no eto ye no friend me sister so o meja na yie no na me sister ko ye papa no ne so fo maami Jennifer ene ba yi eno ena ba yie no odifo ba Jennifer one na kwa yie no odifo ba jiji Jennifer no one na kwa yie no odifo ba Jennifer jiji kunu ena che so de ne kwakyea ne ba ne se ne yire nie na ne ba ne so de oni no na no oni mu se ne papa ekofo ba osen ne maami we se ne oni mu se se okofo ba ne maami ne se ne ti on de oni no enu kura ne ye maami step son no ya papa ne ba no but was wonim prophetess wonim wo that is akra no wuti wo hwe ne ye una wo do wo kunu ba no ahunu enye mama obi ampaka so bakasa mama ya kasa ye be me dia ya wi ana ne ba ne so wonim no wo mama ya wotete no enti ne ba ne de chese wanko ne papa no ho akosi se jable omudi fi ho no ma omudi koye etimi dia mimi gina TV so ka se amanfo omo ayen mi sister suma wakwa sum papa no ho no mu na oja na jehunu no wansum mi sister ene anya asem papa kra onsum no edan na oni ni kosi ye no so oton ye no afa ne chefa ma no oni na kosi dan ya ton ama na ton ma me wo de afa ne chefa ma no yesi dan o mahamen kwanta yesi dan wa mahamen kwanta na edan mi ndampo mi waton ena ode ne kokoye kwia na one ne koye se ye na saase se nya na saase onsum no enka ma ofa no baadeni etimfie aduanan mienu no minister antia ni krom ni kofro de oyoko wantena krom da watena krase a no de aba tra ho se afi no abetra yi etu onsum no wo wari ba ma no na wo mfie san 25 now 25 years and now when natna bedru 42 ma wari 42 years when nyapa na asam ne ba ye no ye praise be penny modi asam ne kwato praise be penny fo ani be kan ho asam pa penny fo si ho kire ye penny fo ba tem e ba no e ba no odi kan ko fa o sofo ba ko mane be kan ho asam sofo ne ba be kan me se mate me je bibia manaka so for no beka ne se beka ne se so for no beka se bibia me de minya ama ne nka me mo ndede e ma ni mpie fi se papa no e panimu wa sore nti mo ndede but when you too much sore mpani fo ne so woni odi fo ba Jennifer etwempra e no ka chem se me mo ndede me se mate enti onu a hwe de ye se de ko no a no onu a san fa so for ba ko fi diem e bo na ma ne se de me ye no se so for na ama obanu maduru awu oso wo ye dan oben madru mi nim da me ye wo wa no madru on ne ben madru eti da nwumre wo wa na sofo ne bae
so for buy pe o mo de car o buy gina o buy fie me mama ko nwom bi so o kwa so o so anwume ya wa na papa frɛ ye se ade a wo ye no so ya ama be ka ho asɛm a papa no ye ba so so ne ye infantry so se ya mama papa no de ba de papa no ye se mama wa ama a me hu a papa no so ba nu maduru awu nti oba ba bi samade ko a me ye nti a papa no so ba nu maduru awu na me se so for me nya hwe na so for maame no na ne mpra no ense me ka oni nti wo so ba nu maduru awu no en wo se ntaye no korɛ na me se so for no korɛ anya no korɛ ka me nka en wo se maame e ba acho mani ntwa ya mpese woni ayi nete prophetess woni net osi ye kura te wo ye kura no watu akotena oba no so watu akotena ayi Jennifer wodi for ba Jennifer na kura so yesi dampo mienu wo de ba akoma han ama yesi Jennifer no na akokogye se dan sika die na dan na moton ye no so sika no o ma obi ndi acha wa ba kapra kura sabre na ayi so for ma but wa ma no so de koye den wa ma senyo ni na si ye ni na si ye no oton no so oton dis kana ye den ni bibisa me cheso e bibia wo bisa na wo mu wa enye dan ni mu na na mote de na afa ni ye siri foforo okuro bi so nti kuro no so de no koton ye oton ekuro be se mfie be eduni oton ya wa ma sika ma sika ni bi na ba you mo picture ya mo de tu so na mo kwen na mo ya den na wo hye so fotare oh yes na so fetade etra so fetade na se no e na wo so ukoja no yo ene na chese ye papa na so fetade na se no wada so kwa asore no wajai we ya wan Jennifer no mami we ya wan mami difo me pacho mami difo ni me pacho mami difo ni mami difo agigi kuru Jennifer mo fa ne nto so ba me hwe no wani wani waji ukura boso wadi ayi waji mi kura boso kura chese mi kuru mpese wo behu manim kura mpese wo behu manim 42 years wuni ba be ma na ma wo dabi ene ono akwo achire me ware no akwo achire baako na afa wasa akwo baako no matete akora na mananyi a na afa bia ya osmasa akwore biem ware mi so osmasa ja ukura chese wo mfa me ho kura asemedi mi ni do nya wasem wo hu kura go chese wo di aba kura bom kura ka be yie yo wo di aba bom no kumia ko be kumia nti sese mpata se na winya se be ma no de be ma wo me jini mpata 500 million o jini sai obenya onya so ko ware oye adwuma ben oye kuwa okay enti asam no ay papa no why sofo I was president na so ya basa to aso ate for your fancy ha papa no ne prophetess bebe fia say live ay papa sofo presby sofo sunkwa presby asafo penny presby asaway e picture here that's way na ya na sofo tade ne ya dia hye no we wo hwa achepa sofo tade ne ya dia hye ne sa no titi die ne dia wada sokọ etimu de mo twa ya friend one fa ne ye betwe no de na ba studio ha say one prophetess ni na prophetess agigi kunu Jennifer bo aboso agi nkrofo okunu no mama so agi mi kunu bo aboso agi okunu one pekase we say one penny wasam re aye pa I will one penny wasam bako we be say asimos ona mano go jam kwesi wo kwesi 42 years areho ade die would about hospital me say what about die would about hospital yan ye dia ba die would 360 capsules die would ointment die would about mrs ahwini na dro na jo ba no kokro ne ye de na ma wiai anu ti bank sanka die would 360 capsules eni esisi ya de amama ya shem sisi na kra nipa no onum die would 360 capsules ne bia wo yo ba wo ye ba ma obeyi yam na sisi ne mo ebe sisi na ma sisi na gina so pass e kire ben awotutu e be ko die would 360 capsules die would ointment so di twitwi ya poni ya poso na wu ya fa bi fama sawa oba be mafasa eno so be yesisie ni mu adwuma na ye oni padua mu adwuma kama de ma wo na dai wu da ba mesa de malaria wonu matwa wo ntumi ni die mama de ma wo sanka dro we bi na wo be ya hampa kese pa na de be cha akoma mu sam crew say ya kan fo sa edro we de ma wo sisi ya de eye kama channel so be nya bi wo ba na famasi show bi am freze 0244 886437 0244 8864 37 na just I want so one man sa akadupa
kama yi bi na be hu se one maduranya so dai would there edamu for pa na mom charismatic ventures for adrode be friends Zahara mission and G capsules Zahara mission and G capsules na Mr. Yesio G no ya capsules into no would the ensure no na benum capsules no Zahara mission benum G capsules ekwambu a na cha sanemu san ya de gonorrhea syphilis oba we de pua ensansa ekuregu be ma ho gu ba ho enemu san ya de be na je oba na sa wo be ma boss we etete wo wonya Zahara mission and G capsules no be embesa be immune system ni yama ya de won tan yare Zahara man capsules and also be ma wanda obo da bridge a wo do brada wa ho de ne no esoate Zahara man capsules no be anapa and afa nwumrebra wadidi awiemienu na wa wo be hu se ampa so abaje o ma ya boso biem hindi aba mesha malaria fever typhoid diabetes balance blood pressure no na okashi drugstore lane heba no pharmacy shop biem Zahara no panu benya bi from 0246 34 83 34 0246 34 83 34 ubenyabe Pastor Julius mamu akwaba na nekwa boko mu akwaba Evangelist Mensa mamu akwaba ya de nyame ase na mom no ehye so ba me sister Hetiba Henry Henry Jesse Henry the birthday oh na ya mama Saka Henry and the birthday no that's right when ye that's it na ankaza a guy why start a guy but the man also a guy enti Henry and then Henry did the birthday enti ya man belated happy birthday yamisha pa okay I would done nyinsra if I'm only me papa amen amen onyamisha na monyam Henry happy birthday and come out Pastor Julius that's from Pondiana Henry adi I'm that say from Pondiana Henry adi Jody fashion patase market we be pon na nkola na akola ya obetina hai na no kate school ni o chuso loku school ni o chuso loku Debi ameka se de wo pe ho ana onya ho wa abrabom na metai ka se enye me maame ana me papa hwem na ema ho nya obi se wo maame ahwe na papa ahwe kwa na papa se oyi obi a otumi ye obi ene ma na bebre na aba no obi okura pot akola de o ka otimi se ne maame obusa question bi se ho na be o se me ne maame nyina na ebre na me busa no madwum se nti o enjoy no maame nyina na enjoy ba wo bre no de onu maame nyina na ma de aba mo che se ye wa ba tan bi a otimi se efe a wo ba tampa che se unya maame bi a se bi awudi ni sumu ntima na nka wa beto pa se wa ko boss abra na aba de amane aba beto no so mama ade na wo ko school na onim se wonim ade mama ade ni ma ya chede o papa yo ni pe bro wa school bon wo mo kira se adesua ye ne din osua kro wo hu o tra wo ntwa wodi wutire ye yanka nyame de adom nyansa dom anka usua ade obi okwa che se ye kira de na o tie na no omfa no sun kan bie ma o ma na exam so betware nyina se do sika so wa bi de nko ye sa type no anko betimi asua de anya ba bi pagina on se owuwe nyina ma o da so ka se obeso sa ko school che se akwa na onimade ampa so you be a wabo hankwana ni school ho enso on say o toto no ho ase na odi ya meko solo ku meko na obusa na say ya o mama ntan to so obo anya no kra o mu chi ni madu no say no ko solo ku ase eteta da ho ya na wo ko san kwa da obo nyobu na twu ka those days pa na ya o mo bo dance na ko bia hu ze man say say eteta ready no to wa shen oh why what you dey want fe no as I know make you can say mama ne papa just what check bana no who say buy odi no fa o solo kuro ma original ha ne kura ba ko o mo ni edum live ye dum na ye na ya tuagum no obi a fili ma amwa ye nyina se nya sa live na ka amwa ye enti mi de sense wo mi se be ma ne be ba but ye ntum kola ne fo se sa abrabo na ye de nwuwuwu mu ye had wodachi na ba se no because we say akoya abranti ama ma hwe akoya wonu ma na mbabiro mo ba brama foundation wa se na wie enti ntimi ntoa so mo bra bio e be ha no enti kola no e ba no fo nya de suade mama ye ma me die medwen me ho papa yi omna me hwe ma me 42 years there ano den mama eye dangerous say we use obi na wa dampo no especially oba very dangerous
adwumayfo fa workers no use no adampo no ade bi wutimi use ma profit ma now dampo no it is very dangerous and I make kind of video so we are seeing in intention so when use will be adampo na and you try no man here ba 42 good years mama umpani bi ma de bi ameka edi ya na nipa ye je baby what do pe bibi kakra fa pattern wo de ma si adwuma mo kwan so de metimi no ntina bi wada ro to de jiwe kwa na mekro kira se adwuma no de nya ba ma ede to de mekọ to wada ro ma de jiwe na pe wo ba be tena me so mo mbra ma efe o susu gunu mu kura wa ye de eye na se mi mfiu kura kwase abu de asese be so onim nyansa de bra toto pakwe na wa manye na nkwa so a eba to use someone and dump the person wo twen wa mane nti wo mra no me papa bi nkancha ma Cecilia na asomdwe emra ma me dase me so dase papa panti happy birthday bi enkoma ye ni ankasa ya sofo baako ya prophet baako no so boy empa ebo mu pa prophet agbovi ene ya prophet ne birthday enra mo no so belated nti no so belated happy belated na me ensha no ma nwosra and also papa happy belated birthday Pejani ministry man ministry nyekese amen Maa Akos today too oh I like your dress Nyamisha this man is wicked the man should be under arrest when the man is going Odifo by Jennifer Kaho they will be under arrest thank you Yanko Marco meniam ya enkolani bi percent say wodi wo mo abawi ase Akoma FM mo de wo hawo no nkoa na sese ye de gusu bibia anko okodware ye de nachi okotan ye de nachi okone ye de nachi ye ntumi nya saa wo okay ye ntumi nya saa wo so wo ba wo wiase ni bi wo so beboa wo so wo hu bi wo ma me pese wo si wo so di ade na wo ba ye anajo 11:30 na wo ma me nim se mo ada no enti 11:30 no wo ma me nyina hwa kopem se 11:30 no na 12 no wo dansa na ono wakoda na enti wo hyehye mo agudam ontumi mfa mo meka ne ho ene ni kunu ho ma mo na enti wo de mo agu ho no 11:30 na wo de moa na wakwa akogina wo obi a woni dan na wo de wakowura dan awem na wapie na wo de wakota dan awem na wapie na wo de wakwa akota ha na wapie na ma ko wa ba abere wa wie me ka kira no wa ba abere wa wie se training be pa na ye de wo kwa wo betu 21 years training be na wo betu mi ye because moja na afiri wo ho no wo tumi nya sa training no ahode no so ate eti ye fa wo mo ye mfa wo bi a wa wo mfa abere wo ye mfa abere wa se ye na je so ogoton ni oma because se ya no na o kana me ka se onyansa anwo ba ko nka basa ko fa another bem wa wo 1 month meaning se wonyamfa bi nka hunti ka ba ko na ade akiya be hye Nicola tache wodi ne be ko school na ka ho na se want to be police ne kwana na ho de ntumi a obekwa adwuma foforo wasa akwa akwanyem foforo asa ba be wo aka wo maame ba ko ne ho ba ko isu asori akalipo eje se danitiri so ansa na wo bewe wo maame aka ho ade na maba we mo mani pa bresa wote ye wo se Marco wo se maame wo mewa yisi wo wo stracha so wo hwe wo ba no wo stracha so beti ato but wotumi anya ho afa phone no kasa se de o si kasa obepa ma pa se de o si kasa no obenya ma no su bebra papa ono de ne dia no se wo na me hwa akwana no ma no na me sra girls no wo pe wabra boyi wo benya wo pe ne fon so a wo benya fon enti mo to ma wabra boyi na mu am na ma ko second case ma mi Cecilia enti na se e ma ni bepre e fa hu no 40 ni nyina afri ba ma no wo 42 years awale 42 years hwe kwan a wo de wo ba ne fa so hwe kwan wo kra na wo nwo se ba ma na ewo Bema ina yini ku yam wo because ma me ne bia ba juice no juice ni ku bema wa yase egu wa yase eti wo na wo tumi fa juice ni ngumu yiye ana ya adwuma oh ana ma me ya tena wo ho saa e ma sei ana bibi sei wo tumi tena ho o tena ho saa ma 42 years and then wo hu nse mehia wodifo ba mehia wo ba nani mu onyamo mehia wo ba ye ni pie ye yiye mehia wo ba onu de otumi hyankom
wotumi hunu me ba hawo wotumi bowra wo fie edi for da Oscar ni say kra fola water edi be gugu ho on wuti se se de wo fola water maame a wo do wo be bua wo enti wu jai 42 years saa na manko bibia anya me ya ne se wo mu jai wo so a wo se he ndabi kakra na ode be ma wonti no meware wo ma ware anye me hisa na busu apani na ye friend no say edi nyina no wo de ga ka cha say enka cha mo say waja no ntisa ye be mo atwa mpata de enti fa no bet na fie no mu ni na ni ono abeko panini na wasa sa atra ne se me di waduane a wo bewu se me ne wo da so a misu mewu so di for ba na abe medro ho woni na da 42 years wadi na dua ne 42 years wadi anu aduane agiase aduane wan hu 42 years no ana de wan wodi fo ba na ma ko say di fo ma no so omo hu me da say ama mo nyeje wo mo sa na omo hu enye nipa bia na sese wo gi ni fie wo hu ni se we de oye nyame nipa oye ponsam nipa eti mo hwe omo yie hwe omo yie pa empata de no so de yaje okay yaje ampa enti eye Joseph fashion awie so hwe me se de yapa mata de kama na wo hwe akuya style nso a yapa me kama no a ni nyina ye Joseph fashion ensa no just fin wa bomb so when meet me there sports na di hwe mo Mr. Ye ofa no watwa akuya de ye ofa no watwa ukọ program obi hye bi ye ofa no watwa na dia WhatsApp jo and our friend was 0243 433 465 0243 433 465 Medase was the man is wicked. Don't trust a man. Woman in Ghana was your friend patient of the free Bremen and Sikuma and the buyer. Papa, ya matie fo ne ahwefo aha awie Ghana nkwadana me tu omufo awie se JHS 1 ekosi JHS 3 emfie miensa SS1 eko SS3 emfie miensa nyame ayi wadom watwa udi university account emfie 9 emfie du ma wo ho emfie du dia na open wiase wunya after 10 years na wusua wa de ye mu bebre ye nya sika no se batan bi ntua school fees na onko school bebre nya bi o ma mi tua auto books o ye wei no o ka kire wo se wo de ko school no ma me se de fida so ma me wo se me de ya me fe kura ne se me bai wo hye nurse atade wo se me nko obare na mwe keeping ase ni ade woteta speakers ya chi ni wose boy no kura woni dan wokoto so to say sorry free akono odu enye enane nya ne dia wo school wo the school mu o ma me nim sa wada akola bebre nana me ni sofo ko ba bi na me ke sofo say last me twamo patas na me hu say ka kama edi suku ni akoda sika ni mu no na ko je supermarket bi na kola tie condition na me so tim kana me hwa kola ise ya ana papa panyini wo si koye shopping egu bag mo be bia kola ne side wo no di si ho wa bra na yire kola wonya ne sa aya hasane ba aya bini se papa dan na ni dinani ahwa kola ne suku mu ho wo dan na ni wo na ni kire depo kwan wo na ekoro afa no ko yisu ne ma me ne papa nim se wada o school sua de saben mfefo wo prep na se we no ane wo no de wo wani a na ofre mako enso ma me se kosua ma me wo papa se kosua Ghana fon kwala yesra mu ti Akoma mo fa futuo emfri sa niam we mu na ebeboa mo 10 years pe wo wie university with your first degree second degree o to adwuma so aware de ne ho beba sika beba fi se de se wunya no wanya na sanko basa na obatin na musa soroku mami kanchamu soroku no muni mutwia woni mpata bia de ma wo ayam prache moboka some investment in the way either you win or you lose nti wodi akola na jaw padwuma ye no sa ko ba ko be kan padwuma ye na hwa akoda no na ka tira akola ni se woni papa wa na de ne ba wiase waso den about time so muntie wa ma oba nsu ni nkola brema onyina obesu ama no
ɛne sɛ akɔla ti n'ani no wɔanya kalipa wɔboro nana no so akɔla no anim sɛ wakɔyɛ bɔne wakɔhyɛ n'abusua fie na wafa akyirɛ akɔtwɛ nyɛ hwee bra ne yɛnkɔ ne papa ɛtea no na wapra no ahyɛ ne yam gya emua dada me woyɛ bisa me yere ne wa de wura mesi egu a wafra akɔla no kyɛ sɛ me na wobɔma akɔla no fa me tirim ka na onyini no akɔtena bro kyira wabra me towel ne blastic no aba besi dan ma anya adwuma ti yɛsra mo papafo no tea akɔla na momma kwan na yɛntea wɔ mu na nya nhyira maame panyini yɛsra papa no Cecilia papa no mfia aduana mienu wo yusu obi basa se body aye condemn obi empe bi wo afa na wasa nya difo maame kan kire mi nua sofo ba ne se ose nyame afra na wonya jimi na jimi de wonya sofo difo ba bia wo bia wutie minim se wutie difo Jennifer jimi no nyame mfra wo ma wo nkoje obi kunu jimi enye nyame wo na wo so ahunahuna na de ko maame no wo mre wonni adro wonni hu foda water wonni yisu na foda water mo yisu no papa odi fo kwabena bi wo ayi oba tv so kwano wona ko sua ni ye na ja nkura sesem na won are na fante ko asare ko share kura mi tufu se mi nua sofo no so wo ye difo ampade a ja jimi no ja papa no life ma no no ma ware na yere na kokope okunu na nyame nhyira na timi ye nyame dwuma na pesa wo ye no na nya nhyira fa ma me da se papa say prophetess I don't think she is from God will judge her pa na ye twa ye ho aba ye ba na de aka ni nyina no ye de ato aso ye twa ye ho aba. Okay. Any assurance so me say amen fever miss there. Dr. Amibonsu na dro ya wode aba no. Malaria fever with tifa and edwa wo ti na edwa wo. Me say wonu ma to won tumi ni de wo ya amen fever mix. Amen fever mix osinyame on yaresafo. Ma bi eto nro bia obenya bi. Fred Dr. Amibonsu. I was 0277 001234 0277 001234. Care for travel and tour and recruitment agency. Care for so do better cry. What the me ko what so be ko e kwade meses wan fo wan kwa wo de bra beji usika o kan no kura papa enya wo mo a wo ya na wo de wafa ha no na wo wi a ne ye frau o se he wo pa bra beji usika no wo pe so a me mfa ma no kan no kura jaw on tisa enu to be somewhere that care for so we na kuma say high tension friend was 0241 169774 0278 902965 0278 902965 Daniel Ben Trading Center yede Daniel Ba Mesha ba malaria fever typhoid wonam ya wonamre eye Daniel Ba Mesha Dani to ne Ba Mesha so onu moto wintimi ni de uko ficha wote ya fechi konsisi so wodi ano no Dani natural ba capsules ememme sisi yade wa ho de so ate ememme nto Dani natural ba capsules Daniel Ba ointment fe yutu aposo no aposo Dani prostate yade no wanya bia no nombi wonya bi so nombi na mo ho ban free ho Mr. Ba Fred Mensa ba Samenko heba apidanke ba dum chemical ubenya bi e was santase Daniel Ba ye wo Ashtown mrom ye ne Dani farmer na hwe ni mo friend 0244 36 46 51 0244 36 46 51 grow fine mojadro yo eye mojadro papa mesi pebi nonom na obi wo ha ne nan aye titiriti ne nsa aye titiriti no de ne nan pem wo se police ache me mesero police nchesa pe grow fine nonom obi wa ya se ye wo ya etwi se wiwi eye grow fine de ye nunum bi e ma wo ye kama e ma wo nye oborobo mesero ehyehyɛ ma wo nipadua ye fe me da se papa ma nipadua ye fe na amma mojade frisani ye wo nipadua ni mo no akoma no aye adwuma kama kwale na ka ba stam respect bobo se friend men se ba pedan pure leaf chemical ne ba shop bia mu ubenya grow fine bi hu se ya ka ne na mo gina ne to bi the year tonkoto adu the finest herbal tonic of the year friend 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ochie ba powder ochia mesi ochia de wa mpe bia no no ma na wa ha ho adura se wonom na ne ukunu no mo na mesi mu hia no enu chia ase ho ne ye de mama so gina so nom ochia enti be ma no matwe oba no matwe be siesie mu mienu nyina ochia ba powder kwale na ka ba stam rom Mr. Ba Fred men some ko tabia ba adishe market wo benyo ochia ba powder yi bi divine hope ba center wo
macro busuakuru wa junction ye na odi otwe ba pa da ba ma sanka be we jane hye wa wara baba bi drum Samson for 0551 228281 0551 228281 phrase here Roman father drone ni ajime sisi ya de wa poso na ya ya anasa wa ya stroke with spinal cord no jo wenye wuti fedwa ajime heba Mr. Roman father driver na pharmacy ubenya be 0243 1159 48 0243 1159 48 Global Care Recruitment Agency store yenya bus drivers e wo Catalan CF so we be bamodi na bra goza work ayinma kokobi 18 mu junction 0552 83 33 81 0552 83 33 81 energy catering service local and continental dishes opo bi an insanobo energy catering service wo program na wo by a wedding party adoring a year no bra ye no aduane ma ye wo brema na ye bebe mu kunu main station traffic macro traffic lights no ye ne swami macro swami macro ne go filling station and a hwani mu friend was 0243 36 79 93 0243 36 79 93 Waterfalls Drilling Enterprise and Superman kwa ye ya drilling expert opesa wutu so wo fie na fei wodi polytank bi so kama na abrabia no wubu nsuya na eba bra na Waterfalls entuma na say me ma wo mutu obi nsuya ma wodi adanse e de akyereme wo mo ye no kwafo wo baro new site one na ya bi herbal clinic na wabronsa krom wo so for 0246 265707 0246 265707 OPK hands free and only hands free as say ye use yo emu da ho kama entutu wasum emu bo wasum chese bibia ye kama wudi di nkomo wudi tie dia yo eye OPK hands free ko to ahwe say ya to OPK e de agu ho iPhone from you to OPK free 0242 497133 0242 497133 eye Royal Jopak Natural Clinic Royal Jopak Natural Clinic oba we de bua hawo efi koto PP mu ne woso wakoa enko ko Royal Jopak Natural Clinic sanso na ebia wo ye oba wo na so wongo eye Royal Jopak okọ obebo afre 0246 189021 0246 189021 wo da wo na eye wato ensem tentai hunhum wa wade eye kes aware mu sensem me pacho wo be unu Royal Jopak Natural Clinic ewa Anwuraga Junction Anwuraga baby ayeton jene no aha jene market one wo woni se cheduma su bank na hwe ni mu friend 0246 189021 0246 189021 wo person do bako school na obeye nimdefo pade ya and Grace Academy and wasa oba no eko and Grace Academy achechefo ni nimde crèche kindergarten primary junior high school ni nyina bi ho akadia ya de kira de ni nyina wo and Grace achechefo na ni abre se won be che oba na de wo mo ma usika no wo bre ni nyina enye breguo and Grace Academy ya wasantase nyinam bomode na fa oba na bra be tire ni din fra 0243 71 43 16 0243 71 43 16 ya cha oba na se de sisremi nyina enu nti fra yesesia na bibia enye kama emfa emao na mom no awia hye so ema me say God's Mercy Construction and Trading Limited and na wase ebia na wo pa shop ana pata ewo kwa masi krodua yimu na won so wa ye adwuma watonton ne ma ho shop ana se apata e dia yo business ya God's Mercy Construction and Trading Limited wonom ebema obi papa enu ti bomode na brade ne bo ye wo from kran ye de bema wo na God's Mercy Construction and Trading Limited wo be hunu ye wo ahene makokobe 18 mu station wa 18 mu station wa enu ti bomode na bra kwan ne fa so ko YF Junction no ufi wa na kwa Christ Model Academy enu ti bra open shop open apata ne wadi dwa wo mu a God's Mercy Construction and Trading Limited ya be mo bia mansoni assembly ani ho from 0557 654010 0557 65 4010 and 0243 17 8207 ye twa ya wa ba ya ba be kwa ma ne so eye Ayona Pharmacy wonom na so yesene wadi impressor capsules na oyo no aba eye no mpemu adwuma sisi yade me so wonom capsules na do oyo na twitwi fa kwa ye ya no friend 0243 123 224 0243 123 224 ye twa wa ba e be kwa mokosa na me ma ne tata moto ntira me Papa Shari de Dabi. The Asano Quenti. No wadwane from 2 JHS.
wabra wotena fie sua de ebeye wo bo ngoma pa Mabacho na minimade pa no nimade pa ena one five disua no anya wai na wake keep ase ena na akwa na wakosa ukosa sa eno ape nti muko wake keep na ya wo be fie tambe ma metimiti na hono ma bu akwa menya baabi nda na makotena obi store ani metina ho sa madam fo na adode mi ko wake keep ni sei e bo be 3 ma hu ni biem eti meti wake keep na se ya hono so unya ka e kwa ne susu yesum ti metina ho ama ne bo be se 4 na metisi kwa so na me ba fie me ba me ntimi anko fie na mekotena ma meketo ba ko nchen ye fe ne ma Lydia mekotena afie hono meti ho sa ebi wan ma no makopa me maame acho me de dwato akopa maame acho osinya hwe me mbra fie ada say de mehwim me ko me ma na fofo ni PS me ba ni mani ko hwe nyina ye yellow wo hwe mu ko hen ma me ni me na fofo PS eno wake keep na na ba cho na ye wake keep iti mba na me ntimi nko fie me ma me ba ye na obefa ade o ye dem ho aye ode ne tade ni bibegu nti obefa ade oba ye na me ko to ani no se ei ama bo otunti de wani ko sua ye no na ade te wonom besim ye ko na me ko no aduro ma na se de siti de wan hwe ya ubewu na ma me fa me na odi me ko ofie muko wake keep no aya na mo ne mema no de na mo ye ma me ko wake keep na se a me say o sana be mataro to ne de ya de ba ko ye metan ba me de ne say o mo sa me sabi na so mo banyuma na me gina na me tubi me de ya no o jide man pa chon Fidelia menye ni ma sa na tie me ko wake keep na se a me ma be ma fa ne ho ntale me da ende ye metan kola on fa ne be ma ne metare woto ma da bia ne de me me twa won mata de na no mema no ma ene de me no mata de no o mo twa no into omo de tare woto sa na sori na omo de awura mu ma ba sho me sa ba eno de we sa wo no ma hunu bi sa pen ba sa de me nye ba sho ai wo hunu bi sa pen no hunu na etisan chere me de maka de na hunu ye ma ataris men almost sa me na ofo ne sa obu okwa boy no etia ono so wa obetimi akoto na ha on besi a chene by sa de oya me de kola amenye me sana se be ma na ba me nchen ya fa ho se me gya ya sa no ana se me kwa ko jama dan fo ba oba anim na me ne esa sa na me de atie sa na wo ya no so bi afa na de ne metare wo to we keep na se na wo fie se se wo me wo 20 years epo na menya 21 years me wo ye no epo na menya 18 years epo me wo me first born no epo na menya 19 years o first born no ne de woni ayi kwabna Japan wo ye no okay enti ye hwe emre bi a wo ka se boko we keep ya wadanfo no edwane 3 o'clock jani ja wo no fo say no go ma ono de ekrom ho anote enti minim se wokoda yo se okọ ne boy nchen yo eno de minti mi hu no so na fo no mo boys mamba shon na ono so ne boy no de ma me na down for your friend prince na ne boy no enti kwa mbe so no wadanfo no fa so de wo ema Japan ma tama ye kodru honum no na abobe fan say 11:30 to 12 nti na ye ginigina ho 11:30 to 12 na ye tamen ma anajo 11:30 mamba shon to 12 pepa shon na mo da so wo wake keep no ase na wo ma me no papa da Akoma FM kwai ma enti sata me gina ho sa na obai no se boy be shade e na oso me sa wanka bibia a nche miti ye kodo na boys ne ye be se 4 ene gina ho nti omu gina ho no me na o ka se boy me de na bo na me se mommy o de me abasa se ena o se boy we so no won komo na me se me de me mpesa o no se ma me o de anya hwe ba ne ndi nkomo ena me ko na me ndi nkomo na o se opeme o ka so opeme nti me fa me number na me se o me de me nkuta phone nti ne je se minyafo na ma je ne number nti minyafo na me ji free madam fo ne wonom na me friend na ma ne be ye mpena hwe ma make us say so mle bi na like omutu ni free be a otinti okota na down fo nchen na me free school mu ba ho no me ba ho no ma anajo be se 10 number pen ni ho hwe na me free school buy anajo be se 10 na boy no nipa na ne te ne maame obepamu me free dem ho nipa na won ne te boy ne te no na boy ne ni dan so okota na down fo ne nchen boy dia he kwabena Japan no kwabena Japan no a wadanfo no your friends wadanfo no do me Japan your friends eh your friend Quincy na den na no your boy bra me kwa chira de so your boss den no frɛ boy ma sa na tie na fo etimi ka so etimi ka say boy bra be sha ade but wa bra we girl enti wo no adanfo no etimi ka say boy bra be sha ade but wo so a wo te wo ye girl wo ho afa kama wa basa bibia ye kama by your friend boy ma ba sure mo no bia na ba sure da bi ujidi mo twetwe kakra wadanfo no won twi bi ma ba sure da bi so ye bi wa chedia e na minim by me hu ne sada because mo ye senior man for no your background na peka watareka no was ye senior man be ko so na your ba senior man for no mata high mamba sure me boy is hard
ma me hu ne sada se no ye bi esie dia na me ni because na me ni nti kro ba ko sie ko school ma ene ye ndamfo ba ye bedu fie dia otini krom na me so miti mi krom nti no so ye bi dia ndie mi hu no ogina sai na pa cho esi a wawie we last year pa cho wanyem wanwo wono ode ko ma wo bi no wono na anyem wanwo wonwo abrabo ese wotimi wie ni school meboa okay enti Japan ya wadanfo yi de wo ko ma no na woni dan yenhwe ma ba cho no ni dan so de me ko ye ko na danfo ba ko dem enti meti ho no na me hye me Friday we na meti ho sa na danfo ne ma me wura mu na o se ma me ufin na me se pa cho me fa kwa do na o se o ye de wa na me se pa cho me ba kwa Japan ho e na o se oni dan ti so lipie o ka sa me so lipie no me sorry ye ma no kwasem na ade asam ni baby a me fa na bo say be 11 9 10 mu hono because me free school manu me bedu ma me do one time me buy your sokoto aduane abrɛ me na boy ne ma me so be si na chi no enti na me te o ma to wa afafie na me te wo nanim ho me te ho saa na me hu se boy bi ba boy ni do no boy ni nimme ese ni bibi ni me te wo twa mu no anje na hu se boy ne saa ne kwabra Japan ne ba obai na obepa ma cho no se enye hwe me so remember se me nko no koja me kwan na koja me kwan na me be efie na sa na jo 10 no na wo hye Friday we no na wo free school mu na ba ya na man pa sha na me free school mu na ba woni Japan twempra na ye JHS anase SHS man no ye JHS na Friday we na na hye ma ye start free JHS na me do me be ko SS2 no na me de nyem ye oh so woni ne twempra na from JHS2 na ko 3 na ade ko twero wie ye na wo ko SS na still na ada so ne no ho SS na akokọ nyem ye good wo say no ade wo kokoda na danfo fie bi ko no oni dai enti wadanfo introduce wo de ma Japan no first day he no ade wo koda ma first day de me ne na anko ba bia ya kwa ya mu cheche be se 4 months time asana me nyafo na me kwa kwaje ne number friend first day ne de me na anko ba bia nti he na no ade okoda because no oni dai ma sata me de na me nim ba bia oda ba me gidi se no na danfo na na ti dan ba ku nti na danfo ne dem na no ade okoda but wo de woni me say ya Japan ne dai ene wo de okoda ma wan kan che me se enye ne dai no se omumienu ne han dai ne ti eche ya ma me de be pam me no na me hu se enye ne dai nti wo hu se enye ne dai no edi asem na aka kire no ma me hu se enye ne dai na me ka kire ne se wadada me fi se wan kan no kra nche me ono oba tie o se o ma ne hunu bibia e wo ho bia ene o se o enye sa na tie na ne ono ne maame ketewa wa abroche no besi dan ma o mu na akasakasa bi siye ene mo maame ne ka se on free fee ho ene o free fee onum na obasie wona dan fo ni chenti enye se bia o de no o de intro bi asie mi ti no opa me che o me fa nche no na de che no onye fie ono onye fie be se Japan ma sa time na o be se 24 years no o be 24 ene na won so wo 18 okay enti yenhwe ono na sabre no uko school enti na o pe se wo man pacho da bi me ka che no kwa se o ma yen sai no no obdi ka ma me 100 cedis se me fa konko sai ni enti e kokodru honom no me kodru ye na me se da bi ase me sa bo hu me ko madam fu bi nche madam fu ne ka se obetimi edi mani ma me ya konti me kodru na ase ma sa bo hu but still na o try sen ka me sai no na me ma me mu hu na e be ya se na me se o da bi intimate hono sa da kono no kasa from no say enye she me no for France anya mu arabi 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 hello we didn't baby afrefre hello mama akosia papa bi mi Ryan kwai 1937 patati aswa hojo na de mpesa mekanike maami na wodi kai no na me kabi na de mekanike enkwa yenton enti omo ni nkwa ho bai na mo be manu so a oso akofa so fuba no onya na sede e mama me no so nfa titi ne yire me da se papa pa 19 went to me enyina so hello we didn't baby afrefre hello Mami, me Joshua. Na won po to go ni. Ya me adumo me won ya yankwa. Yo go po na na ma ba tra enkan bro no e fe ni bubu ase a mi di ni ko di ni abrowa. Yankwa abrowa. Mami, ni bo abaso e bi se e be ni ba e di kan a me fe udi na di.
football homo pa na mi fira o na me de kakra meka eye odifo ba na sem no odifo ba lo tin ke no were de pa na oba no e ma no tu de eye ni te e ma wo da to kwaji e de wo ni sam e na wo ma yi ka ni ma no e ma mo de se odipa trim na ama odipa ne na wa ra ni za e de o tu na ma no mo take advantage et me frère we de mo dra mo ma me no papa no ko wo ti ni wa papa no ko to fo ma me no ni ya o be ti de tu wo e ja ma papa no papa no ko no mo ko di ko papa no e da se papa pa bre we di when to me hello we di baby afrefre hello we di baby afrefre hello we di baby afrefre hello Maa Akos. Yes, yankwe. Ni kwani ni o. Yo si yankwa. Mesumi dia meka ne se. Ma me na oku akwale sofo ba no. Maa Akos yesam ye misam na muka abuje. Patadi bi o so wajie bia mo nji mama me no. Na mama me ntra na se. Won kwale sofo ba. Me da se papa pasi kwani. We di ni baby afrefre. Hello. Yeah, we didn't baby afrefre yanko. Yes, from Hannah. Hannah, it's here, Kasa, yet you. But of my minute there. Of my minute, Bayanka. Papa, on Chino. Papa, and Chino, home, that's Hannah. Oh, if you didn't know, Lions, they have make a cry. Hello, we didn't baby afrefre. Hello. Hello. We didn't baby afrefre. Me pacho was so kasani anko. Hello. Well, I know a higher kakra in TNT. We didn't baby afrefre. Hello. We didn't baby afrefre. Hello. Hello. Yeah, hello. We didn't baby afrefre. Hello. We didn't baby afrefre yanko. Hello. Hello. Mini aba ko sia papa bi. Mini aba ma papa bi yanko. Mini aba o papa tani ma so wa santima pon ku fi ase no tan coach. Mini aba ba me mo aba so na me ntia me amakunta ku fidi ko ni me sista ka se wa Saturday no mo wale mo ma wale so bi obeja e bi anse da mo ase. Mini aba me dia me so fu ma me no dia ma me de kan e senye no kura. Mini aba dia mi susu ba ne se o mo mra out. Mo me deny say dia ma me ne ka se ma me na jini kuro. Wọ́n náà mẹ́ka sẹ́ ẹ̀yẹ́ nìkúrẹ́ náà yẹ yẹ tiẹ̀ fún ẹ̀sìn ń sẹ̀dí màmí kẹrin fún bí ni wọ́n twa so òkúrú ni ní ìsọ̀fún màmí ni so wọ́n mú kọ́tí bẹ̀ka ní èsù di wọ́n bí a ní àká ẹ̀nà bẹ́ẹ̀ máa náà fẹ́ náà mẹ́tẹ́ dáhùn díẹ̀ wọ́n pàṣẹ pẹ́pẹ́ bí wọ́n náà mẹ́ka ṣe wọ́n yá àdó ọ̀tún wọ́n kyerẹ́ no. Nyame enhyira papa me di Maa Akos awia ha ne de akoma mu nsɛm dwumadie no bɛsie nyame ya dom ɔkyena yɛbɛsan de akoma mu nsɛm dwumadie no aba na nsɛm ɛba no ɛyɛ nsɛm Paulo ne nsɛm Telepa ɛno nti ɛyɛ na waba so live akoma 87.9 FM sabre yi de mia kasa me nua bɛma ɛne efiase abusua pani sports mu nyina abusua pani so Samia Champo wɔba bɛgye adwa na agodie mu nsɛm a ɛkɔtwi ɛba abraman awia yi wɔde asommo nyame ya adom a yɛbɛsɛ hyia bi madam ase Akoma FM